who asem kwasi teku machi anopai. Hello, good morning. Hello, good morning. Okay. Yenhwe se yensa betimi aka kwasi teku na yakohwe ene weda no a na fe yetimi ya nhihye ya ebeye ewo enedue mu enti ye try say yensa beka kwasi teku. Okay. Enti ye hese yensa beka kwasi teku na yene no akohwe ene so said e wiemu besi akọ de afa enti kwasi aba kwasi machi anopai. Hello, Mejoso. Yo. Minim se wapomu ye. Nyame adom yenso ye ho ye pa. Enti ene ye Wednesday ukwada. Kwasi dey na ye hwe ni mu. Adwumawura medasi na machi atiefo nyina. Ye hwe ni mu se ene every person online ono ye benya enso ni bi. Afia na jo. Enso be no nwotwe kono so. Another one besaba ewo Nkoranza and then Portable. One ever touch my one else guy and so that you on the day and then Ghana TV from an tree and so on. Any on Nkoranza no 9 brave and then no tribute 8 o'clock and so besan and then you that better job or maybe come back for now, Nidia. Apam dada bestela no be break come home cry. Ya mene madoso na so Kristo ni doba a so ni apo nyankopon wo ma bebre na nso Yesu Kristo ni doba a so ni obi krase malam ye nyame ba sare bikana say yes oye father of spirits nese wo ye hunhum nyina eja no kre eti hunhum bia ye adwuma bia na nyame ba na emom ne doba wo so nani eye ba ko pe yes ani Yesu Kristo ne doba the only begotten son eye Yesu Kristo even though ne ma bebre do sinti wo say radio sinimenya eye ma bebre mema pemba kra tell la pam ne doba wo so ni a silly case no a silly case tazen kraba apam dada ne yi akosi agwo ne doba wo so nani any obrimpo mo pe ba bi fe apam dada ne me doba wo so mani wonderful. The only God son of Akosi Agwaboaje on radio. Omo mobile na ye fake. Radio and TV. Radio and TV online. Baby me doba o so many apam dada. Omo aka ni nyina no. Omo nyina say sono kura dos Adea. So sempre ku. Apam dada oye me doba o so many. Odwuma ye so many. Wa fama so many. Awakoma panso so many. And odwuma den so so many. And he said ye wusi devote to yourself no so so many. Enti oye me doba o so many. Devotion ne de to da me bro. Your morning devotion as na. Morning devotion so come. Na pe we morning devotion. O me ye. And we ye and in particular. Me go so kra. Na say devotion we share that dedicated time. Na what na say no your morning devotion na den na usu guso your morning devotion. Okay, na me sha say ntem. O sha say tambe. Me sha say be donko. Eti na verse of the day near there. O man fa verse. And I want say devotion, a prayer, the word of God, meditation, any other. It is a devotion time this morning. Verse now we and answer scripture now read here, and answer chapter now read here. Na edin. Me wura baby o ka say ma ye no wiase ana say bibie wo wiase. Nti me kan beduru baby na esan hwe me besi. John 10:30. I am my father away. Okay. And I was also be P me war John 3:16. Say God
So for God so loved the world, okay, that he gave his only begotten son. Na nyame o se ma ye no wiase no, na wado wiase. Enti e kire na mde hu se do wo ma ye nti a wo ka se me ye no wiase a still wo hu se ya do wiase no. Na o ma no nso wo be do wiase bi de ne ba kro no e ma ye se ye. Ba se wiase na no ka no na eye nipa. Nipa. Nti o se me no wiase no. Ono ka wiase afefe de bibia nipa de ne nsa ayo. Wo ka se men no o se wiase afefe de awuhu de. Fa honto. Eno na sika. Eno. Entade mpaboa men no donipa. Na use to things. Okay. Use things but love people. Once obi wo ho a wudi nipa si wona discato wo be first gano atu nipa na to achu. There be na se chese wo do wiase. Say it's more. And verse na wo kan 1 John chapter 2 verse 15 or say do not love the world or anything in the world. If anyone love the world, love for the Father is not in them. Every say so obi do nyankopon na what time nua. Na wo your true for. It the chire say wo do nyame ene say wo be do nipa. Okay. It is a me share obi no kasa na me do nyame a. Enye wano na wo de ka no. They hear me. How do you treat people? How do you treat people? Yes. If you say also do nyame a, nyame no say wo no. But was so aboni person ne suba ne seso. It is a wo do nipa de na chese wo do nyame. If say nyankopon say wo aboni pa. Say ne suba ne seso nti say wo hye nipa, wo hye nyame nam sini. Eti de won nyantie nyame no wontimi nyantie wo nua. Eti say wo ye tie nipa na say wo ye tie nyame. Eti say wo mistreat nipa, wo mistreat nyame. Wow. Wo ye obi abura, wo ye nyame aburo. Wo ku obi ba, wo ku nyame ba. Wo di obi nkonkonsa, wo di nyame nkonkonsa. Wo wi ya obi ade a, wo wi ya nyame ade. Ade bia wo be ye tie nipa bia, wo ye tie nyame. Ef se nyankopon se, wo bo nipa se ne suba ne seso. Eti se wo hu nipa, wo gina ho ema nyame, wo ye nyame nam sini. Eti se wo so ye sofo na wo bu nipa. Yes. Na so do nyame, what are you talking about? What is and I say, and what are you saying? And what are you talking about? Okay. And I say, we are come chire na bom paye. Ewie na say wo tan nipa. What are you talking about? What are you saying? Wow. Enti de ma ye hu se wo do nyame no how you treat people. Okay. Se wo mu nipa na wo mu nyame. Se wo tie nipa fa wo die so na wo tie nyame fa wo die so. Enti your love for God will reflect in how you treat people. Wow. And na se wo treat nipa ye nyame treat you ye. If say was blessed are those who show mercy, omo so obe show mo mercy. So wo nipa mo ba nyame so be hu mo. Etu say we are no say apam uhwemu a eyenimdi ayeninti na eyenipa bone. Because at the end of the day they say we ye de obeye nipa no esan ba wo so. Etu say eyentiase ne nimdi ayeninti no eya na wo ye obi bone a wo gin say onipa bi na wo ye ne bone. Enso na enyame na aye. Enyame na wo ye ne bone. Enyame na wo ye ne bone. Enne sa ma nwura John kwa. Wa nwura John kwa. Wi ya na esande the same president and so eban. Sompa de John. O de John. Anti wi ya na nkokon ketenkete. Eno so sa ba beto na mbuza se na sa nkokon ketenkete wi no. So obi eye mbia. Won be di dan. Say obia eye nkokon ketenkete ni bia. E de na nkokon ni bedi. Na se poultry feed no. Eno wansam na woke. Na pie wo news no so wow. Ha nyame kasa kire na. To that na yente. Na se wuti nyame ne fine. Papa. Entina or the me abata Dr. Blessed no. I said nyame was say my sheep they hear my voice. John 10:27. And also John. Wow. And also John 10:27. And one kwa John kwa. Was say my sheep they hear my voice. Now John do was say your Bible. John no. Yeah wo Yohane suboni no. I know ya John na nkasa. So what I say Matthew, Mark, Luke and John. And only you know the kan Yesu ho asem no. Na ya wo the Ocho Revelation no so. Na ya wo John of Alamatias. Na said the Ocho Revelation no. Ono na chiro John 1, John 2, John 3. Oh okay. First and second third John. Na Ocho Jude in Revelation kan. And I Jude the John na chiro. No so je dey kan.
There's a JB John no. Oh John so no ni James na mo. Peter James na John. Wo mo na mbom pa. Enti say wo hwe enwoma no a enye me nwanwa say wo mo de ani nyina. Na say Jude na chroye. Ah okay. Say ni din no kra On na chro chapter 1. No onto ye Yesu nua. Na ni nua ni Yesu. Okay. Na ni nua. Ni nua pa. Ni nua ni mpon. Ani Yesu Kristo. After Hon kron ye wo ye. Awie no Mary na ma how say Joseph to aso. Say beginning ni de Joseph de ne ho ba afore. No correct. So ati ase Nyankopon ka say Mary mame haya wo wumbu no me ureti wo wumbu no fa nya ma ade. Okay. And o renti wumbu no de ye na ade wie ye no o wie no ma ne kwan ma no so de ye ne de. It was sometimes no Nyankopon timi ebusa ma wo de wade bi ma no e ma ne de ya de wo wie wo tua wo seka pa Sompa tua wo soka enti won se Peter okoje ni boat no oje ni boat o ka so mfa ni boat ne ma no o kan Nyankopon asem wie ye no e na afi wo se afedi asa ne we fa gu ha na benya fish eti ya manyame di kan fa obi bi ekuta wo manyame first o se Hana wo di kan de Samuel e manyame mpa Hana di kan de Samuel manyame no eche Hana sa wo bebre enya Sompa 106.5 wa wo nya bia enti de bia no eya di kan fa bibi manyame ansa o se de bia kwanyame ncha ye pedi obe ya maye na bom no fa bibi manansa no nche Peter di ni boat man o di ni boat man wie no na wate penten kwa wakwa ba wa nya hwe but o di ni boat ni manyame wie ye pe no nya tilapia na de onya salmon onya ice kese no enya ya busuma net ne kura tete busukura dansu sa someone so e de ayi emma someone so Hana de ne manyame etie wo ba wo bi ka wo se no ye bonini ne wonwo but on ne nyame kwa pon wo se rade wo ye we mama me de akwada ne be chewo e no de che no Mary nso de ne womb erenti Holy Spirit owie wa wo bebre kan Jude nso no ye ne ba tena Jude ye Yesu Kristo nia etisi ye agidi foi eya ye ni kan fa ye ho ye ni padua emo afore ye manyame nwie eye wo reasonable service wo de no bo afore ye wi na afei no de seso wo ye no wa ye sense erade ye we mami yo ene wan fa di kan fa ho bo afore ansa na de ho bo afore ye ma no a kire no obe reward onyame onye boni aye Adea ba ko wonyame ho amepe onyame nye boni aye obie ni ho a obeye bibia ma nyame a nyame wure be fi ne da bi onyame nipa wure be fi eti da bia me kasa wo ya branch anasa ababa wona wusiso a emfa wa bra bom ma ewia sen reward papa bia o enka wo de ma nyame anka ketua papa na wo benya imagine say abayi wa wasiso na wo si nyame nti wonya memasam eno na wodi wadwene si so sa na nyame be ma okun papa madan nyame nhira eno ebasa efrewa ketesia wo ye kama nti ye de aboden ade na be di mo anasa abrantie wasi so wasi won fa kwan bone so mpeska na abedi no kure ebere pam nyame be reward eya na yentimi ntwan mo eya na yentimi ntwan ne bre no but wo bre because enhya na wode ma wo no esese wo prepare wo for the blessing because apamoti hei enka yansiesie wo kasebo mu enka na wontimi nka dabi so what say me say nyame nsiesie me enka na mentimi nye radio manager enka bi a challenges ne problems ebeba no ebe overwhelm but challenges na ba yetietia so sa how ne ba ye nante so etietia so we trample upon scorpions and serpents adin chefi say what di can prepare ye ansa na nhira na eba be ya na ye penhira no without the blessing your problem with God no ejidi for your problem with God we say you sit here no ni suba bone na tro ne kro no mu no a nyame nhira no na jama amomu no a nyame nhira no na kono bone ne na du furupa ne nyina mu no nyame nhira no na brabo fi ne nyina nyame nhira o se da bi menya ne sa me de ukwa obegu manim ase enipa bebre nya nhira ngu nyame anim ase mo ma kosum nhira na to nyame ato atwe etia na wo twe ne twenye mu no eya wo de siesie na wo ye yie na afa ebrepam no na wo ye pie wonderful etu ye gidi ni amanyame siesie wo na ebrepam no ayedai wo yi wo pie wo yi wo pie a emfa ho ne akwansidie ne enema ebeba wakwan mu you will still stand we begina or you will trample upon scorpions and serpents yaba ya the Ghana today nti efri na ekọ twen papa enno yes I wouldn't me more Ghana today
Yanko online portals any website ahodoɔ ensɛm a aba na ɛfa kakra ɛma ntiene no wo share social media wo share website ahodoɔ online portals no stories be na edi ahim edi ade jeje maame mo anopa nsɛm deɛ pii na ehwie agu enti unya nkɔ sompaonline.com ka ho kɔ hɔ na me kɔ hɔ na me hu sɛ hɔ na dodo na ayɛ wɔ mu news efiri ɛne nto nso kɔ na akɔpɔ bi efa firi hɔ sei America mampani Donald Trump kama yɛsɛ baabi ɛkeka kɔ no amanfoforo so kora ɛyɛ atene so ntesu kɔkɔ na no N3 Namibia mampani maame ndamtwa wɔno nso ani abere sɛ America fo ɛwɔ ne mamu a wɔn amfa visa no mo ne anye passport pepe bi no wɔn aba betena okasi broni ni o ya fetere gongoma wɔn aba nyina asafo ne nsanko na wɔn nyɛ nkrata papa emfamra sɛ wo kɔ America na ɛwɔ sɛ wonya visa nsa ya hwehwehwe wo nsɛmu ɛhwɛ wo sika da account mu ɛne sɛ wo kɔ no kodi na ahe ɛne Adea ɛne ɛwɔ sɛ ansa na ɔbɛba bibi mamu no saa nso ɛkɔ so na panin bi ɛwɔ America wɔ Ghana ni wabe pa ɛwɔ emrem nti okɔ US hɔ a anasa US a wɔ Ghanaian immigration attorney yewra Eric wɔkyerɛ da kwana sɛ wɔkyerɛ ɛne ne din wɔsesa deɛ Trump wɔsi ayɛ ne nneɛma no wɔn ma ɛyɛ bibifo a wɔwɔ manum ana amanfoforo sofo ɛwɔ hɔ a wɔn matena hɔ akyɛ abobra enye sika kura be ye japade wo mu krom na so wo nhyɛ da ne nkrata papa bi ebi da train station nom ene bola so no saafo eno opese wo pia wo mu nyina afiri hɔ na ansana wobetumi ayi bibia wo hɔ no kyese wo nkrata sem wotuotua na obibia egina yie eba ne saa unim ready for no ebe firim ama anika na ahotɔ aba ɛno ɛyɛ nsɛm a online portals no wɔtwitwa bia ba anopai ye boso ede ama yatiefo papa bia ya wo mutie sompa enu achi no sesei Ghana yesika okọ sede ebeyo na eho betie na obi mfiri baabi emfa nyansa kwan mefa japade emfa nkọ na wo mu nwie sanche tutrafo ngu ya nso nti no eno na enam so ama good board no aba na enhwemu se nyame de chen akotenuma de dikan efiri ho ekọ no wo bibia a wo mfiri man mu na wo ne nkratasem ewo good anasika okọ dwadie ho no saafo ni nyina be film enti se wo de no krata wo ho aban nemu wo na wo lances yawu na betena se ayese consignment we ye odea wo mpene mabia amaso woni beba ho so na krata na firi wonsa yeso wo san bia chire ko saase foforo eno nso eye nsem bia enemu a ye boso ede a chire yewura sevieso su ese Ghana se ko ba se witches camp no ye tutu ni nyina mu na ya jam obia abrewa ya waduru ne monopause ya bibinti monopause yi etima wadidi kura okase wonidi monopause no kura etima okase Yesu kru ni wo kura wo ye woni mu bi na ye fo ye befo eyi oka ema ne de na na se which is camps no obi timi ka se Yesu wo no oka wo bi na Yesu wi ento kwa bi so no oka wo nye bone sanse ne bone ka ho bi ntina Yesu be wi enso bo ho se wo ye befo ne de abadi na chi ebe wi ni aka na akwa kosi witches camp na ukona tietie bi mo nsam mo a ho se bi kura ho aye hallucination ene ye ne sa brofo ba no pay sama fetro se me batawo je ba ne sa abere bia no brofo le beduru ba bi na me ye metos na emu no se ye gugu ni nyina wo ma ye nya sika kura no be se 25 million Ghana cedis de ye betumi anya bra no e de aboyem ho bra yewura savie sosu na wono so e de sansemi e toso na Ghana yesi enuane bi wo ho wudi wi a ebe wi opa di nchene boto te tie bia obenya ani hawo na eye nuane ben ya ka ho na hwe niema binom yie na wankɔ ho wo bobo ye nso na ye nuane ye ta di na na pa nim ne e se da se anadwo ne ye di no abra betimi edi na wiama na yeye eno kra no body esi ahoden wo mpa nenso body kra na betimi de wakom na wo bo no wo bo se kalawili oka na me se ha ene kra yewu nchenya nwa se edu ba bia na wote ho ana se wo ye adwuma kra na wo tonku eno nso ewo de ewo so no we online portals no stories and then so omodi abesum Ghana for me ka was Ghana today ba ko bi ka ho no de
eno na me di ntimi nka na kese adentia wose banku ni fufu eno so o favorite food mutu opa banku opa mutu opa fufu ana mutu de ompe mutu me pepa batudi a wonye kese da obi anka wodi fufu se pa senka fati ka ze what do restradie esad wodi ubetimi di fufu no pa wi na enumre omo mutimi di fufu 3 times a day no betimi adi pa de hia ne se medanda nkwan nani me nya ne abekwan a ene ma me na wotwe mi lu fufu ne abenkwan ndi de ma me na wotwe kura amekwa so adi ya kan etie for say Sompa 106.5 FM Accra ena utie Ghana today and someone about the Obokrata aka ho online portals website ahodo ene de mamo no nyame ya dom na sebre no konanimu a na nso epa ho sema edu no 7:20 am ye bebie kwan no na wonso wabam na wode wadwenkyira ba fi say Ghana wo ye Ghana ni wadwenkyire eho hia you matter you also matter wonso hu hia your opinion matter etie dru hope na wafre yen ewo 0260196064 shra number no eto about 720k no nso pa won sema edu no pe na ye bie kwan wo Sompa 106.5 FM Ghana today anopay na wode wadwenkyire aba 0260196064 0260196064 and 0260196065 0260196065 na odiaba and a Facebook live on Sompa 106.5 FM Accra Facebook Sompa 106.5 FM Accra e market yapa na odiwadwenche na aba enti wonko ho aka na koho na yewura Kinzuba wono na akọ Kumasi Metropolitan Assembly na otua no na no wode nse bi to dwa se wo mo etonton ne ma o pavement so nyina wo be kan wo ma wo mafiri ho se de be na kwan betutom ebino mo se na wo mo ntiase ene wo mpa ba bi so wo mo nkogu to se panin tunte so into form sanfa na no fa waka no enoa no waka wogina ba bi wogina anopay ensem no bi enu no wonim se sansam na waka na maka waka no ebebem wo voice erade waka no ebebem yenshase ense do si prum ni mi de wo be boten na be botu je se me back waka no ebebem erade waka no ebebem erade akase obeshiraye amayaye shira mese waka no ebebem erade waka no ebebem erade akase obeshiraye na apomade wo ye usuban ye febra ma satin num me bo 10 wo bo auto no asa be si me 10 nim eno ya 10 ho wo bo auto na me bo 10 na wo free wo auto ni ma ba be si me 10 nim ama wo say first one no eran mo ye asa na wo di because wo di ne hye me di nim okay ba say no wa be bo 10 na 10 no ene me di na ye pe eti ya nhye da ehunu ntina mpapa ekokwa bi e kire omo anye me no me to abochi part bia to rank ba bia be boa me pa ya SDA for there no SDA there the base no ene there no o raw voice kura utimi nya ba bi hye no ya ende say eno na otoa utimi to oto no edu ba bia no wa be bo base kaka o dia from if I tell you, the Obokrata better did when man pay. But so my enough, young numra. I mean, this day, the Obokrata, this day, and then the Obokrata, with them visited the Obokrata, daily just the Obokrata that had the Herald and so, and that my name had the informer, the Obokrata, near the Decani, the new crusading guard, and pay, and also happy. Sadana me who the daily dispatch, the Obokrata, and FA. Daily guide account. Okay. Me what the new finder the Obokrata no ha any what the daily statement Anna cocoa farmers with 6,000 Ghana cedis per bag. Minority demands government action to curb smuggling. And at the inside NPP
heavily pregnant, soon to birth new party, reviews Dr. Amwako Ba. And the Chronicle, the Obokrata government declines to renew Goldfields mining lease. And also Eda Hasei. And Daily Graphic, the Obokrata, and also the Ghana IMF agreement brings in $370 million. It's Dr. Kesila to Forsen. One on the Diaba, Banditray, you IMF for deal now, MP for you know, NDC for benefit come up. They say Omubenya $370 million. Now Abigumna Boa we a party. I think it's Kane War. Sikane War. Omubai and China Sikane War. And as say for Francois War. It was a to be able to me a Jumano be able to do. And then Bakuni Kumosono. It be able to me. I Jumana Obi Ababa did the home. Juma beef fed into IMF no. One more a year who Juma, Fenesikano, a bear, no money ho. Who's maybe me catch or say one pipe, Bobby as a sawbo. Yes. Deliver me from evil. Deliver me from evil or deliver me from the evil one. Yes. They are tossing me a nerade. Mami eat the fruit of my labor. Let me enjoy the fruit of my labor. Mami ni me bre swaba. And then paibo me de kan hono. Lord help me. Erade bua me. Sampa ebono powerful. O say untishin wo de upia wo say erade bua me. Wetimi anka hwe no. Runs for the same nya sure say no pe we devotion. Ansa no oba. Eti bibi sa no untimi kura no. Wo de kan Lord help me. Erade ye dey bua me. Woni me buafo. Onyame nso ofre na wotie. No kre. Otie. Eti so how be kura beto oba kai say. Wo ka kire ne say wo mo. Wo ka kire ne say wo mo na wabam. Enti na nyame nso ni mo adwene ne wakoma. Mo enti we have said ready buame. And too sorry I was certain prayers be deliver me from the evil one. Lord help me. And about konso kan wachi de beba. And help me to eat the fruit of my labor. Wonderful. Mami ni me bre swaba, mami ncha me bre swaba. E mami me bre em obi nkodi. Debi. E mami nua em obi metu. Wo bra me na metutu fom. Em paibo bi esesebo. Daily Graphic din sem bebre aba daily person so ha leaked letter shows Akufo started processes on petition for removal of Chief Justice Tokonu and also ewa ha. And the Ghanaian Times will say Bupiala residents scoop water from dried dam to quench thirst. And so why a diama baby omupu nsuo firi no atete enkoyie kura enti where yapam shase ye de online portals any website stories no ye de abawie no shase na fa de akabre ene mafa this day there ene ye ne ma memfa no mfiri ase na this day na de euro kuja to abroko a wo ye so afo hwe amono ne ho nsam so no tomra she bedwane ne mfuni ede akiri ene wo se wo maso obi panchi na say nipa no wo ton Ghana High Commission ejapade ena woton yenso Nigeria ena woton no $1.5 million enye sika kuma won maso woni eno panchi eye hwan ene e ka honakọ enkrata no mu ne obenye ni nyina yewra kwaku George Ricket Hagan wono ene e kase Cape Coast South mra se bedwani ene wo chese de yewra Reverend Tim Fodwo wayo no e wo se mra se bedwano wo mo twe na so papa anope krata na twa ya wo de aba na Dr. Amwakoba ene e kase ahweye utie nsem a wokokan dia na chese wonyaye a wogu MPP ano no wo so wo mfire MPP na wo mo njoane New Patriotic Front je wanhweye ebeye NPF na chese New Patriotic Front Dr. Amwakoba ene e kasa asemi e dia kire wo so kokuku amanyoku wo mo emma sesie sade posi sadom no e kire no wo mo se womu a ewo baabi to se binduri bokonom ne ade womu nyina ekọ a ya na hubu abo womu ayerenom kura chichiri na posifo a womu ayerenom enim se womu kununom wo ho eboban ne se yenya womu kununom ma womu mra ansana ne besi enya asi eti so womu kwa amuka se di womu anim ya ne ututu a enka won ene eho ade na ne nyina no yewura IGP ene wokansa ansemi na professor eni ene nso kasa bokonsem no ehia operational shift 72 hours na wo mo asesem enti wono ma ye adwuma wo ho yenim wo mo ache wo ho bia na yese ye dada
mu ɛno nso ho nsɛm no na mmom ɔtebra ne kra nwoma so ɛdene ne ase fom a wɔkyɛ sɛ ayere so abosome de ɛtɔ so adonu nwɔtwe deɛ na wɔtumi ɛne wɔn mu adi kasasie ama adwobrɛ aba ɛwɔ bɔko ɛne na afa asangragua akorɔmfoɔ mmienu bi ɛyɛ sɛ wɔn de tuo ɛbɛkɔ akɔbɔkorɔ no yɛasɔ wɔn pɛɛkyi na wɔn keka wonnim sɛ nkwadaa wɔ fie na wɔn betumi ahwɛ wɔn maame no ma na wɔn papa no mfo nsuo no ɛno nso anɔpɛ this day de ɔbɔkrata wabɔ so na apam sɛ wohwɛ daily graphic de ɔbɔkrata no a wɔde nsɛm bebree na aba government IMF agreement brings in $370 million ɛyɛ story a McLean Kofi ɛna Elizabeth Nyadu Ado ɛna atwerɛ ɛde aba wɔn kyɛm sɛ Ghana secure critical staff level agreement with the International Monetary Fund guaranteeing the release of $370 million fifth tranche under the country's $3 billion bailout program. Eti share di omo koye na yakopɛ mmoa na yɛpɛ $3 billion na yɛde atwitwa yɛn ho na sika no yɛmfa no nyinaa mmom ma de omo yɛ no sɛ yɛde ma in tranches na afei na wɔn de bi aba wɔn a no de aba wɔn a no de kakra aba ɛna at the next batch the next tranche no yɛ $370 million no wɔn de aba say aban or say ataju or say nemate denne graphic and you offer daily ma for the daily gist and so to aso na what the kane mampani was no kokroko apenso Era John Ejekunku fo ni abetoa and what the ochiman PC be ma bo ada na dan kwa kufu adon so de aka ho and afi Dr. Alha enokro na san twab de abase aposifo a yede wo makose won enokro na san twab de abase aposifo a yede wo makose won kobo ban oboko no obafire bi na wakwa akwhye fie wadwane kura e de afiri ho enam de ekoso nti eno nso ho nsem anopa krata na atwa de aba na akopɛ tu a obon se police bus ne ne si ho yi a ebi nema bɔ ne bɔ odi mirika efro no eno ho nsem anopa the daily gist enso atwa de aba ya ye boso de ama yetiefo na minority kro na ekasa sesei economic credit Ghana IMF no wohwe baabi a ne mekeka koni sika aba ma yemfa mo bia yemfa ma wo mo pesanse wo mo ne di kan ekohyehyɛ ya ene na aduru se eba NDC fo ene esa ho nkwan yeah na yeto so biem na me de the chronicle na eba chronicle bresusem ene odi aba se kumasi me yo se ene numre ye din hu nkomo ewo the hot bite ewo Sompa 106.5 efa kumasi chief executive officer makeme honorable Richard Oforiagima Buadi I was say ye mama na wochimienu mo mutiti pavement so mo nsesa mo nkukuni mo nkaka nko na mo so ankwa a ubedi aba wachi no otubedi aba eno ena chronicle di aba sabre wan so bedi twade efiri na no na say wo hye chronicle da bia wo de verse of the day ba say de na meji verse yi Proverbs chapter 11 verse 3 apam dada no Proverbs mebusem etre dubako yi mu miensa was it the integrity of the upright guides them but the crookedness of the treacherous destroys them. Oh, okay. As any uncommon about the was what me suban papa a bambo mano. No correct. Suban papa wa character. A bambo a security man. No correct. Nemo who would ye who ye crook no. Say no nebe me abuduano. Ye hope you ni enim so na yatene mo. Wa wo ye crook no wa wo se wa wo be se wo esan se di abeyo no se tie bia wo be se wo ye be bo bia ya mo bia nso wo ye be ma da bia na de oba wo yasim da bia bo na de wo de oba bia yasim wo nka hwe dako oba bi fanche wo da wo be fa saman baby odu be wura no na wodi wana mo sisi ewiase na ewo mu no obi eni ho a waye bone ewie ne yie enti me hu enti me kofa wakwanso ba me hu se atrene fo ma wie ye efe atrene fo ma wie enti amanyini ne na wuwu a ye bo hu so wuwu a yesi wasesa na nim wo ka se nyo no a nto so waye bone na mo bi o da aso wo sere nto se na ye Neze obi wa ni paboni ni usu owu a owu na nimu nyefe yetumi pon so sen kra nkata
ebi say wasesa pa abaka sanyo mo na se nenima yehu aso aye tan wo bofo e ba na mbone e wadi nti no wo nse safo no so mu wu na mu su wo sere ye mpa cho fambo ne cheme debi ana fambo ne cheme nso de wo sere ne de nche so wo kwa ahema mu na ze de na ne ho so asa ye fe wo se bi obu okro wo firi mu a ne ho kro ye fe mo se de no te ase ese so te ase ene obi nso ne ho fe ba owu apo so wa ye tenten na se wo se no na me yehu se we no obotre ne arabo we sinu edipa boni ni papa edugo se wo mu bo ho ye fa yes botre ne abrabo pa botre ne abrabo na abofo a o de se de ba na ababisia fa bo se woni bo mo so a se so mo ho fe me wa msambe baby am we de na me ha me ho edugo se o de ani je na o ye edipa boni ni na Lucifer na saba edugo se o de hu bi kura wie ne nani aha this is the super news abamrada eti bajowe the chronicle ho asem no ha na chronicle asade aba honorable Emmanuel Amakofi Boa where minister of lands and natural resources was so for chance asene obade japade so government declines to renew gold fields mining lease eti the omotete no enam na yetete the omotete say gold fields for omo mining lease in eyawu na aban say me renew na renew na say no kra na say no kra no we ewo the chronicle and the herald obokra tanso de biaba na ensem a wachiri no ka ho na ko Sompa Facebook wo 106.5 FM Accra na onso follow titru wonu ma FM live te Sompa Takwa 101.1 FM Sompa Takra de Sompa Techima 106.1 FM Sompa Nkoranza 90.7 the herald echi no me hu adewale Chinubu we see wo edema osandu company ne mfuni de akire ma Michelle Ayokoboche hono nso mfuni de akire na Bright Mensa Bonsu na sade wo matworo na ase no wo se ma government arrest 5.3 million US embassy property fraud suspects you say wo mo afanyansa kwan hwebu akwan so pa abu o man sika botena etesa ene wo de mfuni miensen aba beto akire eno nso ho de eno no eno achi eno wo se Jubilee House ene national security one petition IGP na ni nyina no Kofi Aban police akuisu ne se watieti amra no so ano pe krata no de aba tema community 25 timamufu ewo ho na wo mo nsusu se ensu akwatwe ewo potem ho enti wono ma ensu ebuburam wo mo so te se Nkoranza bonsu no ma ho ye ntunsum ebugu saa no ene fia so wo mo hu wo mo mobo ano pe eno nso eda ha bia ye bo so ede ama yetiefu a wono mutie Sompa 106.5 Sompa 90.7 Sompa 106.1 Sompa 101.1 yeah mamimfa the inside the obokrata nemra no say MPP for nyem according to the inside the party na enyem enti ebusa say apamdada party the other enyem but the upper chain say party na enyem another party party no ebimumu emu bete soon to birth new party na Dr. Mwakuba onu ene kan say party no ebimu bete wo mo ho na wo mo so aye de wo mo beye say no kra na say no kra no eno nso so the haseya empanifo ebo hu dawro e wo the inside and I will share the daily statement of Bokrata na will say cocoa farmers with 6,000 Ghana cedis per bag. Minority demands government action to curb smuggling. What says a man for yempese cocoa na yediano. Unkrofo be fa sebo kwan so de akwa manfo. Justin Kodia Frempong MPP General Secretary Mfuni Ababetuha. And watch say NPP 2024 defeat no. And Justin Kodia Frempong say wo hunahuna wo mo say ho bete niema to. Na edanse bo asabre apeti ne nyam ne de eto beti ampa eno nso edaha ene crunch meeting bekoso enya asam ketwa na yewura fifi afekwete won na ye general secretary de ma chine yama nyoku no wo se chine yama ne bi kasai tichiru won me wa sante mampon e kire se wo mo mpene ma sante ne medi wom so esan se e baba de e wo adwuma no mu ene pa wo adwuma no mu a ye de salifu isifu ene morofo no na yoye enti wo mo na wo se ye de DC adwuma no ema wo mo ena pani ya ba be pa che wo se padanka bedenka de wo maka bia no ye se wo ba o jane nan egu o sere so ye ntwantwene na mo ye pepa na kane panin bia wono nso wa ben wo bambom na eche se boko de ekoso wo ho ni nyina no eye enyiyimu ye wo
bambo no mu ene de we nyina aba anopai krata no e de aba beto ha bi eno achi no KM asam no nso wanfansie eno nso watwa e de aba e kire se we de military style pa na won pese wo mo de yi wo mo etete pavement so agege ba bia aboso magya to blue light kura na ka ntimi nko na campus wakwa kodum no ama ne san so akuromu nte ene wo se amanyosem musika sema wo mu a wonni sika untimi nwura mu no eto betwa pa de a ene na yehia kandefo a wo mo de wo mu die na wosuro nyame ebeye adwuma CDD ene ebosa amane na apam ye de o man fadwen check akra e bana wo Facebook live e wo Sompa 106.5 FM akra ye ya lines ye de adwuma ne 0260196064 and 0260196065 0260196065 and 0260196064 now do adwen share aba na ya ne 10 1 minute to body baby free na fe ye ne ye kro no na blessed sun and was 2 p.m. asante mampong and was say penifo de omo kasa bebuom na bebuom ene say kinzuba asamba ko kan ya makumasi awoso ankasa kumasi awoso say hono nso digwa e wo kumasi central business ho kinzuba is the right man for the job keep kumasi clean honorable kinzuba 2 p.m. ono so de free mampong ne bae Derek Ayete ono so say good morning Yenia Herbert Yenia Bride Asamoah was say me show live from police national headquarters. Special greetings Medima CEO our Lobby's Kitchen Efia Sikapa I want a brighter some modern share ebreno na onena mensa jebi and was good morning to you all yenia bako one your friend Gilbert was here Japia you do all bravo to you and your crew nyame enstramo yenia Joel afo se akoso enhira osiri ana menso mesere osiri ema menso mesere and asante Emmanuel was here good morning apam dada we different Nkoranza na baye na owo hene echampon se wo share live ATA e wotakwa was Sompa 106.5 FM leading the pack yenia menu Samuel was here Japia ne akoso agwaboaje nice education nice entertainment you do all was we there papa eti ebre no so se ma ho kwan ma etie form so mo ba bi edutainment we edutainment and I say edutate info because information so county combine the train and the farmer infotainment yes and no Ghana today na infotainment education information entertainment 02601960 all right and say said no yes so Sompa 90.7 so obitimi afre the bon kratam nsem no de ebebeto odwa anopai no ofra na so de wadwenkyere aba e wo 0598994994 0598994994 ofra na so ache wadwen e wo the bon nkrata nsem no na poso na yekofa ba ofra na wachire wadwen 0598994994 0598994994 and 0502057003 0502057003 obetima fresi a na so de wadwen kire aba ya bie line no atum se de ye no no yakofa da ubon krata mu nsem na poso no eba otu nya kwan na wabawuram na waba kire wadwen afa nsema aba anopai no eho nti ebre na so ofra na kire wadwen ene boko ensem no edi ehini yi papa boko zize boko ahwaye hu yi pa ne yakona anoden ofra na ne todwa no de umu a esese o kire wadwen de fa ho no na wafre na wa kire wadwen 0598994994 0598994994 na ososo ode aba all right enti mamema unity akwaba menua akwaba bibia efie dia bibia hye kama pa na ozo oh adum mi se adum ni ahwe nti ahode wo oh wow ye de yamiase sanete bibia kama bibia kama ho tenne na so na bibia dem die bibia kama na yimne na ese be shia bat na wako di ba binti no dimension
we are come adwuma we are come all right enti ye be lines no atum 0598 994 994 0598 994 994 na ososo wode aba na wabekire wadwen ebra ye be lines no atum no 740 pepepe ye de course no besi na yakofa tip off agudie mu nsem no ede aba nti sabre eye obra oso betimi afre na wachire wadwen ede afa ensem a aba beto edwa no eho nti gutafo so ede aba se electricity ni ensuo no a ntumu aba no omo kire se omo ne omo enya omo ni PRC for enya adwen omo hia kontabu omra na omo meka mechirechire mu ye nkyire na ne omo kan de omo ne omo enya adwen kura nti de gutafo esoso ede aba no na Sam George so de atuja se LGBTQ+ no omo besan hwemu biu omo besan hwemu biu se wa hu za ayi no abai dada etwam no omo ewie bibia na se kamampani sa ehase na so wan fa sa anhyase na mehebedwafo no bi mu reverend team for jomu ene sisi Sam George de na no abetum se omo sa anhyase on se abam dada no ekoye no sisi just omo sa share process na o parliament na omo ye na omo jitum na omo de koma mampani na se odenesa ehase na ebi mu kase omampani ase omampani John Mama obai on sheda enkeka ho asem bia nti eno so ne boko nsem no so stella ayi hu na bokofo na ngata no mente o masi hu ajuma hey ese pa bokofo no die mpa no mo gino wiase ajuma debia boku ajuma die nko a ese ya police for no mo no kra no mo sorry ya I hunkura beto na adwuma say your police no ba sambia wo be de wakọ kobo anfo ma wo to kra no nkwa esha because at any time be to tim kasa to so kasa mo be efire ba won tena no be say GP kura ko no be di tu ebo no GP kura ko no be pe di tu abo no ayi hu ama no GP ko ayi hu man di say oye security person be de wakọ to say kobo ban ho a she police form you know amunam fi omunam like omukra no munche uniform omunam no omabo mutu nti adwuma boko ntokwa no de ha adwene SMP4 hwe na omukana sondwe ba se ne be ya omo timamu from go no ommenye wasondwe ena fire so ese kura adwuma ofiri ese na se wo bia me fan so business ko boko ntim ko bia mu because hono ma yehu wo ko no ada se wo de won kwa be ba na se wo ja won kwa ho ena hono nso kura na se wo ko wuto ho adwuma e be de nta wo so fa ufunu na wo be da ko because she obuja fo no be ka se be nko is a doctor for any nurses for mo almost critic can association presidency as a enkoye mo mo kra you be sira koye enkoye e be say because I say and enye nasem is a ye mon pa so too for na no abetumi we are come abetumi aye kama yesre yese obia fie bia tuogum tuoku mo wo tuo hihye amanfo ho sa me politics na de no so agimu no se za koya MVP ni NDC wo hunu ba bia na koduru kusa se ne mampurisi we wa ha ne we wa oh David adwa Ghana for we lot to go pa Ghana na ngasa na you problem kese pa na Ghana na de David ameme kasa Ghana na nke be anka beto na be bia kakra ma no na beto Ghana na nyina na ba check ni pa ne wa kakra wo bia no bedemo now you go wa utubata se ni uska no be so a se wetin ya ko bia US ya na wa pa bi na wo de wa ko bodwa na mani ya yetimi pa de na me ka tem chiro bi se obi be ka chire se Ghana be ya adwuma se ni pa kro bo wa
Ghana be say na mpanyefo ben sama adwene Ghana be say aye adwuma mpanyefo na be wo ma be di anim na afi kura de west mpanyefo na be di anim ba ti so no ma na be ben sama adwene se be ma Ghana na area wo na wo achi ne dia wo ma no wakoye wahunu nti se mpanyefo na sama adwene adwuma Ghana bi ka chita Ghana be bi ma woni pa kro boa se kura na west se kwa de ajinsa mu kura bibia nkoye o Ghana man we yet bibia no ekoye na se youth no mo ba no so no o ma hu se ukoye politics na obenye sika nti obia nheda nye na dwen se ebia yes sadwen na jai NDC ni MPP no ato ho na ebia pe obi party bi na cheda mo la ni bi de o ma ba ho no cheda no ko wa bibia ni ho hwan mo no ko ho bibia no youth na hu se NDC na MPP na ene role Ghana youth na che o mo ho agu NDC na MPP no so we wa ha because mo nim se ho no o ko ha benyi obwa na ka youth no nyina fa adwen baako yes NDC na MPP yetwa omabo ye kudi obi fufuru achi ana ye conform another party bi na ye so dey a challenge o mo but obi anya na adwen e ho no ko wa unya hwe nti ebe kakra de ebe chance yo when no kore say the na me come say the next 100 years could be enemy 100 years eh e be bro e ya bi NDC na be roli Ghana e na boys no say na wo kan Ghana sa Ghana say na wo kan boys no e say bia hu say poli o dia bi pechi na o dia NDC achi a so wo ban ba pa wan ko ade a possibility say o benya ba bia hye no na hu ni Ghana ha e na say MPP na be bo say NDC na be bo obi timi ke say ya ban na aba nti obi mina no kra mti obi ke say ya ban na me ye bibia police be nti ya ban na Ghana ha no ho ya no be di agro say we ya MPP ni na oban wo so na say police kura be chewa police for no musro ba chewo we ya NDC na oban ba na say wo kwa che NDC ni a yes obi e be say obi kwa ya NDC ni wo kwa che kura usuro police commander no what you ya frau say masa MC MP a minister be call free Jubilee House aba obesi akoye saade no ukra na be jai ni parent on nti adwuma sa no mani na esa sa no mani ye jai because ba sananda sa man na ye bu ni sei ye bu ni sei obi ye bona se wunti nkwache ne dia na ze nde man etimu dia bia ye save na adwuma because tera se bia MPP ni bi se bia MPP na ndisi ni bi na wo na wo ba bi wo dia kra de wonye politician na se wo dia wo ye wayi bi wo ye man so wo business bi na se bibi kakra bi esi na se MPP ni ndisi na se chena bi trope na yakunwa funis case ni adwuma because ni ba kwani ya MPP wo ya NDC ni na mind so nti wo koye case kwa na nko ba bia kada so nya sana asana dead case na ya kun kwa ndire ya make commerce we boys na nam kroma sei no me se na wo kan wo kodi akire na bibi kosi ya nipa na oya bia make say politician wo di akire ama ni MP aba ni MC bi aba ya de ko police station immediate we ba china ko bi kro ya ko ye fa na ko sem ya de na ko tele bi ya tra so fa ya ko so wo ko police bi ko police station wo kra ko ye ba catch commander no say asumasi me mo mu si wo say mo mu si wo kra fa ko che commander no susuru so usuro because wo ko no say ya frau bi ya make say MP bi ya frau to Jubilee House say nkoye sei na ko ya na say why disrespect no wadwuma ebe bo ye be ada say be transfer kura bi asene do akoto honum kura ba kokora no ya susuru what you say yente Ghana ha ena too bad ya ban ba obi wo ha na say mo court ye say ye jano nchirichemu bia ma ya boss em nagu ntajima sa mana ya yesi yebu no constitution na yesi ekuta mu no sa constitution no edu be constitution ya adwuma o Ghana ha o edu be constitution ya adwuma because say your constitution ye di bu man no na say edu be na say constitution ya adwuma sa mana say ne man no ye mu no constitution be because say ya cho na say obi o wetima frɛ say akura we bone wudi say dipana di bone kese present ka asotwe kese kwade man no say ni paro na panyi bi afre akro de makora paa mesrema munja no ampa na ya to constitution mla na iden ato woni agya ni parma na ko free na ni pa no Nkoranza ngote Ghana ha edidi da kwa na wa kunipa ya wa Ghana ha ya wa Nkoranza ya na si rooftop poche ye de sika be wo bi ekunu kwata asa na akosi sei ni nyina enso meka se ni pa no ewo Nkoranza ha wa hunu tani pa no betima tu kwan akọ na ban ba dia obeba na ban ba ye nche no
Adwuma. Bibia boko. Yanko pardon na so Oh, adom. Right. Ya chiana na no matra konya ne asofo ne mpanimfo a wotie na no pay nyina sompa yaba. Boko issue no. Oh, say there's something going on in Ghana. Ghana no kreka edin. Na ebi ohaya na ne kana ye besini konni na haban. Ya kasa no kra nchire se obetena ase ya no akasa bia sebe o bia Adwumawura wa ye hwan. Mfro mi onu mi na me mana dia ndi waka da bia nya no ne no kra no. But enokra ebewie wa asundwem. The northern part of Ghana ye jai omododo. Adwuma, the northern part of Ghana ye jai omododo, and it's not good for the nation. Okay, I'm on saying group bi ma omo so omo say northern ama media dia na say sirimni ama omo mpene what ye Man say Asante Mampong Yakubu bibi Asante Mampong one of the traditional towns in Ashanti region and is a second to the throne for now obi ono ye northern and a northern timi soru okronum say yamfa northern ama omo mpene a danger but omo landi untimi nkonka just say yamfa kwasi mensa ama yempene da. Why we left them like that? And then there are conflicts we in our cause. Because Kurobesi sound sao wobem no mutumi boa na kuro na ekoso na traditional settings no so gina bi egina e makuro ntokwa ne niam bebre timi jai. Ba kuro to na omo yama say ye de on say when they come to this side no betena ha no munya nyina so a bibi ni no okone ya ka hey akanfo nye asantefo nye. But you can't even go to Tamale. Tamale, you can't go there and say what the ya mensa ufri yagona okwa AMC crowd. You can't do that. And so on your bar now the oil agents on man crap. Hey, I can for no man has no more yeah. And then one of the things on my Ghana ha I acquire on the Asante for so I'll be monitoring on social media. Sasante for some say Kim. Who say all the party now so no more attack or but omo dey kopie ba bi pene say attack omo. Why are we doing that as a nation? No kra ba ye no kra. Say Adwumawura ni madwuma ya yen kan say Adwumawura dey say ba adwuma and a morning show there or you very good time. Background bi amata. Okoye kakra council on back am be ho. Enso so ko no the region adara omo places ni nyina. Unhu akani ba kokra o at the forefront. Majorly. Enu ni and so on you be do what now ye be pen ye buy am pam ye ne fulani fo nyina infiltrate like Ghana all because of mpanimfo ni bia nya ba bia agina said ye na mo kana eti already no kana na ayi free ayi jubilee instead so be kind of change but massa the laws of the nation and the permit that in so betena na person ye Ghanaian na ye okwan fa so ye Ghanaian and now how timba di nantwie no omni be bia be sense ase no time no so ya no omko ombesa ba biu ana ne yanka no kunu ngire nipa boko de na ekoso no eye mamprusi ani kusase for ana land ne ye omodia but predominantly eye mamprusi for nti ekuta historical antecedent I say tetesem kakra wom but na hini no adwuma sound esa na Ghanaians no yentimi embrace the change yentimi embrace modernity I say yenye ensachara ensesa ntum even the Ashanti kingdom kra no we say said the oteso no wanya ne niema ya adwuma ebedu time no some of them will break off enye se meka ade aye akoso ayi bia because system no grow enti nipa ne ba no ntimi go by the modern trend no ye niema ebegu ade no fi ebi ne betia break you off ne be break you off na say enye wo munie na ye kese pa even northern region ne bru nyina ne ade ne bi ka ho be bi tete wo ho enti wo no wo ho na say wo no one unim you wo ye mamprusi mu na land ne ye modia na ye PMC ye hwehwe mu a ye ni obi a obetia like ni mu odu a obetia di position no kusasi ni ena ni mu odu ni edna kwa kodi ye po obi am na ya administrator wa hemfie ho ye ni mamprusi ni mu odu na kusasi ni ababedi it means that you the mamprusi are not like mun groom ho for positions and responsibility no okay ya ye so ano anase ahini emu kra no se wo fie ena ahini ne wo
ye bedroom fie nkola nkwa de guo sebe akọwensafo sebe wona wo ye irresponsible eye dia na ye tutram ekọ abusuafo kofo obi se ekosa abusua no timi grumi o nkrofo ni ya hini ntimi ka ho meboa oh bebre eti se wo ye mamprusi now person land no preserve wa e wo se mo mano any mo young ones and mo training wo for leadership of responsibility na me mabe president am yekusasi ni do things I go against kusasis it is not like that the same thing abono ye face adwuma bono the ye face no now no won say nordness and our ho bebre by your land no omoba now no there's a problem with adidie but now say bi kura wo po bi kura na kwa kwose position bi kura adwuma sebe na nanu mani ma no pe mesra mo brofum po ontiminka ni peso diade ani mo ayi chant leader cheer leader am ya gbgbgbgbg adwuma adwuma no adwuma GSC wo adwuma no wa GMC yes wo adwuma bra be dia certificate ya di de ni ho brofo na ye ka no eni ho na say me ko programs ye yi ni pani bi no mra me das keke o das yo o das wo betimi atwere ade ne nyaza bia ma me kan chiro bia say brofo enye subject o ye ne subject brofo is a language on say Hausa kusasi mamprusi sana brofo so te nti ye no mo meza say enye kasa nti ne subject kenye subject usua bi hu ti no bi ko tra China o Ghana ni enti bia bo wa say China kasa no ye de oka ontimi campo enti ye nyina ye hwem ye the first one aba brofu ye de ama no adwuma na ye de ama no ye de mema se bia honorable governor apama no susim na se de naba oye Nkoranza ni oba ye adwuma itoroka sebe ye de adwuma wura aba oba ye toroka ye de mema se bia honorable akisi wa aba oba ye toroka na omo hwemo adom the day no se ye hwena se muntimi nya adwuma de ne ye ntranko systematic ne ente systematic susu kura no onvria wo ovra pesca enso so oba ye ne de nsi akonya so no kura wo kro no ho do e chen wo na kro no ye omode ana e fa na de ne beko that is the case here the people no me involved no some of them no mo build wo ho in the position of influence ne ba na akodi other side na ekodi the side nso de na se BBC you don't expect obeko against ne nkrofo naturally obi na obetimi aye just few people and the end of the day no se on person maintaining land na ene ahemfo no bi oti abusua ni mo onim se one wo ye abusua ti o ye di ni si hina na ne rafi se abusua mu no ofiri ba bedi ye na ye ne yere ne ma na dwuma ne sika ne ka ne ntoma sa na obeto okodwabo ase de asebe no opobiam na di nachi akola no di nachi na wie suku opekura to aso sika ketekete owo bi gu opaki bi agu o man de oru akope akola ketwa say obe wari bia kan yere ho na akola ne nam ho na se wo ye sei wan grumi akola no ya ampe bibi bia anye ye ni educational fan bia a de bu abusua no na se bibi ba na ata hoho no abuild ne ma no ne betinya di anima ho na pese ye de ma no ye de ma ni bia na ya asen these are things I cause two the Mamprusy people ye de adwuma de betia resolve and say this some compromise it god now no ahenie no ne niema no and the politics na be wuram ne sanema. It is also mo ye ne say one o mo na yom de o mo disu achepa o kan I think to the 14th year nyina o mo but now the kusasi no so ho ye den if some interchange na mo bia baako na ye ne dia no baako ho ye den and the no ye den no what he has to do ne say and I say your mamo period say we dia na we ababedi we dia na we ababedi because o so anyini o maka asase ne so o manya influence for all you know kra be kokra na o mo na we japade more omo na police omo call manim omo timi asua de like ye kwa abato so no two nordness na ne di anim Dr. Mahumadu Baumia and his excellent John Reni Mahama at the end of the day no in this moment of time no omo na abo omo betimi akọ bono na ye wai ye ko fa yi asantini ba ko so me pɛ Dr. Baumia bombon ko na abetoto bom wi anesta ne asafa asi atadefo de ye na asi di nyon na wo se wo di animu za de na wo se tuni na to twene se wo pese wo di ade anim di a sebe o o te kokko so ayi dynasty no se be se yo ye head at to mu firi nkolamu saa ye tete wo mu di now no ye wa amafo ye tete wo mu a wo ye apparent o mu beti di adwa na ma na ye one tete wo mu na se time no so a wo jump to another
fashion, another set, another family line on the form near the Omaban to be a question or what. And so on a bomb, one a ton so, one air responsible yet and never. And to right now, and penny for man no cre and yet because we him life of men, police for Moko. Is a nurse so monko, doctor so monko, obia so monko. Now almost all muti oh yeah, my man, a can is a moket, you know, a bedroom time, you know. None of their regions, you bedroom one or see a poor money demon him. Kusa the foreign man pretty for Mokumunkofonia. 1 year the echo. You go for money, but do so take a decision pay now for more to yen to know my man and yes, sir. And the Juma, say a job or northern region now, or Monkwan as already, and tries almost compromise it. The man compromises, say. Any okay, we did a man principle should reign. I think that was the first one, that was what they did though. And a year later, they said, Futu Hana, Mamophobia. I when you see Kabi, near ye politicians, and no more to them, they call Henyamu, San or Moye. Kai Dilly San and Uncle Tune for first piece a year on Moyen, Nanko Moye say, Baby Ababi Duno. The Kusas are gaining grounds. Almost so class and almost class to the UT history now. None of them come history now can be ridiculous man for until me touching you know being more on Pademe. UT is no Munina and Nana Bakoba or more Nana Bako. So a say. And never say or more Nana Bako no warrior. No, we are quite until Kamuye virtually somewhere some moment. I think some way my man says me right. But the other is a Bako corner and he said the Ekayano or Bua or don't you turn so. Na memana doso sa Babua baby a woman so mana doso. And now no attend the other says a hammer man no more influence in a doso. And I want to there be a idea. But over the day and me Jiri say and yes said the American impoa. Na say a two fashions the ania hua. At the more money now quine. Na when only you tell me period be cry. Ebi o yaman be 30 years na only. Odiwi na se du kusate for na se obi o no wetin ya man ye. But the ekoso no say adwuma me ne bere. Na ha dwen enye ne o. Se wa wonim kusate ne ayi but ache wa na kofem. Wa na sa kanya ye se akoa bi o ye businessman. Na kumase ayi court ba kokra ye ruya. Wa be nwan se wakwa kwasi no so wa ye no ho so wa ye hene. Sad na baba individuals no na we can say me say nepo police station ya de na adwuma say see e wo do hwakodom party asema no akwakofre wo hene na akofre party chairman ya yiwa me party ni nko na wo so individual no ka ho ade na say si wan ka say no let's go through the process me luso me wini because me kan ka say na me ka chena na wo hene say the you campaign yenso so de na ye individuals and ye fancy obi nko mate yenko fa gudie mu nsem no mra ye ba enra nana ma hene ene nsentrofo ene nana ma trenkunwa ehyiae obobo nsem bebre so ye beba na abidi hu nkomo sanso na kwabri senior high so ho nsem ho pa enra unity ko ho ekodi nkomo kakra amso mo nkasa na yeso de ya tie ne teachers ni bi dia maye no ye omon kasa kura ye be didi hu nkomo nti yenkofa tip off no mra se ma football ni mo ana ye kwa shase de afri na wonim se on Saturday April 19th 2025 no me patcho about 10 am papa wa Madan Tashi Sports Complex no me patcho ma me fanto animo se matches bi betumi akoso eno ya Saudi zone ni mo Malta Guinness Women's Premier League relegation playoff no me patcho ma me fanto animo se sa game wey ebe paso ebra Faith Ladies one more trafie na woni Halifax Queens akwakosia kama na ye me patcho wonim se sa game wey no se wo hwemo pa no Malta Guinness Women's Premier League no sa teams mienu na busua one more tumi abo 1-1 draw hono mu a e wo se one more tumi bo biemo na ye hunu team wo betumi survive any team a wo betumi kwa relegation eno ho na me patcho ma me fanto wani no se wonim se first leg encounter ni mu no Halifax one more tina fie eto start Faith Ladies after the game no ekoko wie 1-1 draw e wo hono mu a second leg encounter no so eno so Faith Ladies tina fie eto start Halifax Queens eno so ko wie 1-1 draw and this game no e crucial see e betumi nya team back a wo betumi survive e wo Malta Guinness Women's Premier League ni mo the patron ne kakwa ye free wapa na wonim se enro
damede to woni mo some match day 22 I Ghana Premier League ni mu no outstanding games awodo pi no ho no a ena koye midweek no ebetumi abaso amana yeye na me pato mpanyimfo dia ba betu dwa eye match officiating officials no wo mu do mu din atumi aba betu dwa eno ne kakra ye free waba me pato ma me fanto animo say winim say young apostles and na de wo mu betina fie awo Wanchi Sports Stadium na wani brekum Chelsea atumi asia kam na yeye me pato ma me fanto animo sa center referee no ayo wura ne din ani Emmanuel Graham eno ne kakra ye free waba winim sa Sompa 1996 wo mu game wa wo betumi abo Adea Akye Abia United no me pato park no ayen Central Sports Arena eno ne kakra ye free waba na Bechem United and na wo mu de bibia ne Go Stars e betumi asia kan e wo nana foso gi abo park a owura Amadu Ibrahim wano ne referee ya obetumi adamu ade ama wonmo na me pato ma me fanto animo se ewo Ampem Arc the second sports arena no Baseke Holy Stars won betena fie na woni Vision FC enso atumi akwakosia kamera ye na Adea Stars enso woni Accra House of Folk and na de wona najuma bedu the first park no me pato won betumi asia kan ama no ye na referee ye wo bedamu no aye referee Prince Ntiamoa me pato no ne kakra ye free wapa ubowram wo Pando Stadium a House of Lions won betena fie na woni Mediama Sporting Club no atumi asia ka wonim se wo wura ne din Mohammed Mesbahu wonu na betumi aye referee na wadamu diama one more Nations FC another due no woni Dreams FC betumi asia kan wonim se aye Dr. Kwame Sports Complex e wonu na sa game we e betumi aboso na referee ye wonu betu awram diama one more no aye referee ya bless wonim se Kurobia Kumasi Asante Kotoko another due won be kwa we na waba Accra Sports Stadium na woni Accra Lions so etumi aba besia kanya eno ne kakra ye free wapa me pato center referee ayo run di ana yaba Ibrahim me pato woni kakra ye free wapa Ghana Premier League ni mo match day 22 na me pato wonim se me din card ya to wanim dada sa ene wadomano ampaye betumi adwa enya semkuma kura ebra Adea Stars wo mo tena fie sa Adea fra eye Accra House of Folk na sa kanse na tumi akoso na me pato eno na owura ne di ene Kioba Arustika papa woni ye coach edema Adea Football Club no me pato papa na nya kwanya kasa na wo chose ne won mu game a won betumi abo Adea Akye Accra House of Folk no ebeye crucial diama won mu a enya it's not important from who play I need go in the same fighting, the same spirit from the win, the same sacrifice inside in the pitch from not lose the game. This is need, no problem you play from Hasofo, from Kotoko or from Holy Star or from another club, need the same concentration, need the same fighting, need the same spirit from aggressive, from possible collect the points. The player I need to understand is the game from home. Our supporter is coming to support us and is paid the ticket maybe 10 CD, 20 CD. Abusia way ayo run di ame Arustika ne atena kan Kioba where head coach at the Adea Football Club no and yetasa match na da dua bekoso no papa no wan so tumi boy mu nkyeremu na Sompa 1996 me pacha wo so bebo mu crucial game Adea Akye Abia United and also ne kakra ye free wapa na wonim say head coach at the Sompa 1996 ayo run di and Christopher any papa na nyakwanya and Central Ford din komo ahead of today's game no. Easy and we I said I want to know for me. So to me quite far away. It's not an easy game because team are all pray at least to come up from relegations you now in the always threat. But we wanted to go to the game. Sports. And I spoke to the players. So we target I didn't call because even though you're soprano, we're in a better position. Because say sad games maybe so we were really prepared and the game was a good game because the University also had a very good game. Abusia way aye head coach at
Adema Samatas 1996 Yera Christopher Enini Atenen Kano say watch chiremo and the games I would draw ye betumi atodwa no na me pacho ma me fanto animo say abrantie friend say Emmanuel Adusian abrantie wire captain Adema Samatas 1996 wano so anya kwanya na semtwerefo di nkomo and watch say na game no de ye crucial pa na one mo hwe say one mo anya kra no won betumi anya win e was a game we. Thank you very much. Lagos City's game on a very tough game because they're playing against mostly relegation sides. I think it's a very difficult match, but said the coach or any the playing body we were mentally strong and me I don't a couple game to be winning by 2-0. Abusia we ya branch and D and Emmanuel Adusian the attorney canon. Na pato wo bawura mu obrekum Chelsea. One man catch another the ombabo one game at the young apostles anya sam ketu akura. Na me pato deputy coach Adema brekum Chelsea e yo run D and Emmanuel Nkroma papa no so nya kwanya one central for dinkoma was in the game no e massive one so hwani mu se win no e betumi ayo modia. Say how I see prepare was you say maybe anka first round anka first second nanka ye kan and to me amanasa but so ye guso you try say ye share bosha share say bia ye be yama team no agina na bia first to third and na first to fourth no yakem still and we are still on course ka say omunye pass side ye bebo no ye preparation na you say omunye very tough ye call and ko boy na very tough but Lusu 1-0 into yes Adwuma I was say yeah shooting bedding yes we to be the maximum Abusia way and kakra free wa power run din and Emmanuel Nkroma wano aya deputy coach Adema brekum Chelsea and ya tese wano so church mu and ya chance am trofo na me pacho wo power mu e wo Accra House of Folk wonim sa branch and din and Nuruddin Abdul Aziz branch no wonim sa this time around and ya said hunu biasa e wo games I would do bia Accra House of Folk won betumi apo na me pacho no na supporters no wo bofu e kira sa wo hwem no you intake computer ni nyawo we dia mi dada mi I was your way your friend say Abubakar Watara and your tenant can na kwakwa mu na panyipa no and some trofo ba bebu san say wo hwem this season no as a transfer windows ni bie no one man who say House of Folk one mutumi akwa sign wo bi ana papa ne ba be kire mu say wo hwem kura no a transfer windows ni bie no na House of Folk wo mu e players a wo do bia e wo say one mo sign wo mo national nyoma bi ya kwachi wato de ama wo ma no so muntie sane papa no wasika na nsɛmfae what I say otimi two boy nufu but only be kasa o kwa bonti we can another story man we say we can't control all these things and yes say player bana ya players oyira sare we can e loda mo abi fie we tinati catching project we can catching about technique like we catch so you are a good player I need you but I know in 1-2 years coming in Ghana why not in Africa then eka si okiwati sisi aska sensi mu ko MDF mu ko kan o si okay mi ko bakaba ko drum the flow emukre okwa ofre si coach mabedu mi chama susu anya offer bakacho mu se mi na susu akasa eto metro le tamam so ya twaso regional F no ya nya samketu akura afeso woko upper west region mu a wo mo so satumika wo mo de central region western region woba eastern region and afi upper east and voter wo mo nyina satumika wo mo de ashanti region so ya satumika ya de na me pacho parrot porter metete and say wo bowra mu greater Accra region no and afi northern region no a empanyfo chese wo mo de no enya de atumi ababeto dwa ya enche kura wo mo pick up sa wo no enu so betumi aba amanyo nyina atumi akoye na ntantam so no ye fa nkrofo krokro so de kakra atumi wura mu fama mu a na say UEFA Champions League ne quarter finals no enu adadodo no atumi todwa na me pato ma me fanto wade mo se wonim se Aston Villa enra won mo tena fie ene Paris Saint-Germain atumi kwakosi akan na sa game we na no obrempon chese na ni ade ankasa wo se wo hwam
a kyase Aston Villa sene no musi bi bo wo game no na nya seketo akura me pacho sa game wo kwa na wie no goals awodo ye piefo pa ye no ye 5 goals na nya seketo a Aston Villa she 3 Paris Saint-Germain be team 2 eno na kakra ye free wapa na Borussia Dortmund so wo me Barcelona etimi kokosi akan ma me mfanto anim sa Dortmund she 3 Barcelona team ba ko pe eno na kakra ye free wapa wonim se eneda de Real Madrid boboko no wo betumi asi wan maka na ye eno na wo kan na chese lollipop no wasase no wasresre wase wo pon wura mu wo Real Madrid boboko ni mu a enya sanketo akura esanse wo hwemu a players no won ma sinketa boboso Barcelona na ntumi nkoyi a e wo se Real Madrid wo mutumi si wan makan e ma ye na me pacho ma me fanto ani mo se ene Real Madrid no wo me Arsenal boboko no ene betumi asi akan ama no ye ya Inter Milan enso ne Bayern Munich e betumi asi akan me pacho na ne kakra ye free wapa wo powura mu English Premier League ni mu a me pacho ma me fanto ani mo se ne matches a wo drop inu a enso betumi atodwa Newcastle wone Crystal Palace enso betumi asi akan eno ne kakra ye free wapa na me pacho ma de guardia to wani dada se ebo no nwotwe se nu a aya ne bowura mu awurade asemu na yakọ eye Victory Charismatic Chapel one mo na Dr. Frank yes wotumi de awurade asem enso atumi ababa somye na nioma nyina so atumi akoyie na me pacho ye sore nkonya so de a na chese ye kọ de awurade asem no enso atumi abremo ewo Victory one makache na watie ensempa ede nkwaje ebetumi abrawo na wonioma nyina enso atumi akoyie me pacho me din ane akosuya aje wakwade Boateng ye sore nkonya so ne yakwa ye free afi ye free ebe butu said ye nyina yenim sa Easter bia ye free here na okoforo bo opoku jima techi otosmi enu ene na tram konwa ede afacha sonko chicha sono afi so edru ho bia wo ne sa sunti na okoforo bo opoku jima otosmi enu ye free here na akwa jamia ye free hema na nom atram konwa assembly member unit committee for planning committee ye free youth for development ye wa monone ye free nkosuoko enkran kumase ni sunyane wane techuma kentampo eni adehye wo ye free nyina ma wo bibia kwaba ede aba ye free afi Easter afahye emu na dwumadie ye bofoto ne ye de aboa ye free enkoso edwabo ne kai se eye da kwasiada 23rd April 2025 asentre yenkamom ne betimi achechere dwumadie beba so ye free Methodist School Park 4th April Ronika Saints dwumadie ebekoso obecha sanitary pass ede ama maiwa ewo ye free Crodium ye de na watwe na esiwa ye di edi dwumadie Easter Wednesday 16th April 2025 no anopa ye be clean up esiesie ye free mountain so ye wie ya ye the health screening exercise so afa high blood pressure ho afei ye be penti ye free e mountain so na ye de ama awo akwaba enimo no na enyom so ejigigum kama da etosmienu mechira Thursday no eye open forum ebra nondu aba anopa obenya kwan no wa chira adwen e de afa kro no empuntuo ene ne nkoso ho live performance bekoso bra no numabo ye wie ya ebra no nsia abo pepepe drug abuse talk bekoso na fe teenage pregnancy ya kasa fe no ho na adichi fiada 18th April eno anopa no ebeko waterfall na ye wie dinner party akoso na sponsor Emma dinner party ena na jase hema ena na nkobia hema ye begina so na ye di wo mo afidida sansa ye de wo mo sie benwa so no apepepe ene 18th April ye de said dinner dwumedie be chicha so eda memreda 19th April float ebekoso ye wie ya health screening so bese akoso afa diabetes so ebra nonkro epemu nondu abo anopa no wedding time ebekoso dumienu mpemu ye bebu nkonta ede atre ye friman ewo foto a ye bo afi atwam ye de yo ye ede de afi so ye peso ye be lunch hotel nonai epemu na eda kwesiada 20th April na nkasa no community harvest bekoso ebra dubako abo epemu eno ene ebodwadata ede abo nana echidom na krono so empuntu nyuma hodo a nana ede asene ni so no ebetumi awiemudie ede juada 21st April eno inter-community games ukuada nana jima cup local players versus outside players metre nana jima cup local players and one free nkroto aduamu ebesi akan na dwumadie no wode ni nyina bawie ya twansa afra kukudam ne nintina wo bebo ama dwumadie aye krabehwe special guest of honor aye okofro bo nana opoku jima tachi otosmienu ye free hene nana ekoba gesi
Kwesi Jima, Afei Honorable Kwadwaba Ajman, Van Veka, Yawe Sinikeni, Apostle Ishmael Bobo, Ene Mpenimfo Bebre, Eba Boama Jumedie, Wama donation, or Sebonsu, Senior High School, Ewon Kranza Yefri. We yentre mubia fa Jumedie Hua, Fra Nana Okofrobo Opoku Jima Techo Tosmi Nu Yefri Hire, our 0242 108844. Fra Nana Bafupim Jame, our 0555 668898. Anafre, Secretary, Marshal Bafupim, our 0240 765 160. Yefri, Afidie, Ampaya, Ebega, Anigadinja, our Yefri, East Afache, and War and Net. Mr. Enra Hodo nyina yigire ba center da Roma no de bedwa so ehwo ya bibiduro so ye kuku dama so fuma mama Esther ne kofa bai Esmond born ba Mr. ye duro bi etimi ye fun yare pa tichu no osa obeje tum ye fun yare bi ye pa ye sanse wo ye fun ye ya no wa fe osi obi ehun moboda na so nya Esmond born ba Mr. ye betuase ma kra Esmond mara me say ye malaria duro tata hwe abedwa so na tu typhoid fever se any jaundice say ye malaria pa na etete wo de bomodin ase ni monimu ya obekokoto Esmond mara so how ni nyina beba na wiye sabada ho pa dia menhwe ma okraman beka o natie Esmond ko Mr. ye kokoduro papa mafo jetuma edi wadanse emfa hu ni babie kokko na fifiri oni paduam ebehye ni nyina ase prekope afi Esmond pan ba Mr. ye san won capsules eno no eye ntiri ni mu adwuma waposo osisi echi ba bi atwetwe wo ni nyina ebem wagyina manam so peme wo ye be ma omode mo no nso ani won paso bomode so benya dure bi ato yigire ba center e wo yigire spiritual cream na ye nsenkyerene ahodo amafo edi hu wadanse ena yigire baba eye nnompenu mu adwuma waposo ba bia yigire ba center so ye no wadra Finland Chapel International so fie ho a ebe public park Roman school na chi ho afi adwodwom so yigire ba center ene adwa kase ne die nimhwe benya bi so to family herbal shop ena so fuma me route ho e wo dwa fire service station ho a free yigire ba center for ahoma iso 0246 775319 0246 775319 yigire ba center di onyame kan ene bebem yigire ba center onyankopon no yaresafo Ofuomu papa efise amu great agro ewo Nkoranza heya enu papa yede yekua enya so mfaso nyina ewo amu great agro ho di kan je we decide fashi enwura no na je wadu abakɔhye fam amu great be ma fertilizers NPK ammonia eni urea dia ope bia na amananyi kama afiwe nso aboa bia ntumi nsɛye mfudie no because amu great besia ma yenwura yede be kumumuwa no spray machines nso na abusu ho Amo Great Agro, Patron, Pasho, Nico Crown, Nico Ken, Forsap, Sifo, any Lambda no dear, Kojai, a Bojuma, Tianiji Semie, Amo Great Agro, extra Mokia for, said ya used to know free, Amo Great Agro, etu no for Emma Wana, Walkoton, Se Uta dear, na etra 3,000 Ghana cedis, yet to say who at the mouth, Akia for, Yedieni, Amo Great Agro, Ewon Kransa, New Market. Opposite fire service Don Kron Kwanta Amu Great Agro ewo Jumo Chrome Sechedumasi Road Dromankese Expert Agro Enterprise opposite Atamobile Money Anglican School Muho and room 32 Saturday Bia Dromankese Market ho Amu Great ewo Bontenso opposite car station Richard Amo ewo 0549 113208 ana 0502 254525 Amu Great Agro Akye Abia 90.7 FM. Ane, mpanyinfo kan ya yemwa se bibi nsikwa sanso na mpane ampa ni nuane ampa maye odasani a moje di me ho ntwie nko ade e wo se me bɔ me ho ban fama didie mu menumu ene mennamu me ane bɔ mochichie no se me firi nsu ase be ka kire wo se odenchem kwa akura yeni machinje menua ba ma me secret nyina ne okoje aman prekese heba powder ne mixture ne capsules na manoma ma me ho aye din matu mire na wiu nyabotere na me kire osie no say diabetes pressure candidiasis gonorrhea odepu a me kire mu white ene nnamu nsayare bie wo nipaduanum menua mema mu amahoden wo fem mode boss anamu agem mode ane okoje aman prekese heba powder menua ma mo so amaten kanira mo konfikira mote yaw mekire mu a menstrual pains atadwe mo so mate denne mo modena na mo kope okoje aman prekese heba powder ne capsules ene ne mixture na mo mu bobi ne betu ase kra adura meka ho asemi na na mo frɛ ne bubu adaban asiminta no no ebo adwuma yi enye no nko an ye wo okoje aman ko powder surgery edi koko hu dwuma sɛ ya yamtim sisi yare minimukwa
aniposa uja wonaya moja nkoa babia koko na didi bia no odia ne okoje aman ko powder kai say eye mixture ena capsules aduro ni o aduro ni adabirijo herbal capsules mixture ene ni tin ya duro soronko kra Dr. Ado Spiritual and Physical Herbal Center diaba Sauda Femse team enye kasa bomodena na kwajibi na obesara sore brane hwehwe ye kira kwan won Nkoranza kumisa domase nearby Kikimi Sport apenchiremufo betima frɛ Dr. Ado wo sa kasa homa mai so 02578201888 ana 0547037 Shannon Suma me say we physical and spiritual works. Odia ne se obeko nanim na wasolve your problems. Dr. Ado Spiritual and Physical Herbal Center. Abibi Drofo nyina headquarters no.
Yuani atwe akyea wo kwayase eno nti awofo ne ahwefo semusan Kwebis Senior High School ho a ene net said ye wode kantia konsuo na de so ne yesisa Kwebis Educational Complex ya a free crèche nursery KG primary any junior high school no na say de wode senior high school na ka ho no ene nyina ne say Kwebis Educational Complex for no ya de eno nti Ghana Education Service edi ku ho pa na won hyehye pa wode bia senior high school yi eno nti na wo hya mansa nyina bo say wo batro wo Kwebis Senior High School tertiary straight awofo ne ahwefo yi mobisa na Nyankopon adomonya eno nti ka ho na admission course adesuafo free SHS 1 2 and 3 one courses no general arts general science home economics any business transfer any obi a watena fie chenso woje one hostel facility ma one free achichiri any benchre na eba no one senior high school abrosan no dia o ko bedo adesua keke Kwebis Senior High School akyerɛkyerɛfo na benki tesua hunu so wade kyerem na wonim na poso a wo be kyerɛw ama wo twa wase no simple Kwebis Senior High School one Nkoranza New Magazine Techiman Road ofri Kwebis Educational Complex pe na wo kɔ Kwebis Senior High School ana afre wo no 024-887-6028 and 0553-959997 Kwebis Senior High School Center of Knowledge.
ambafo a otoso enan ene na ne mpenifo na hemfo ehyiemu ewo mahene ahemfie ho na enra hihye reforms bebre ebae ewo ayeyomu na voices nyina ha ebebo amamu ati na eno achi no so unity so etu anamo Kwabri Senior High School ewe kuma na omchese niam bebre ekoso ewo ho dedi kan no school no any dining hall dining baby omudidi nti Akasia bi si school mo bebre ho na Akasia na se ena nkrai eti oduane ma na de akotena se eni na odi ni ade a enso to a ebo mo sa ne ade eno so ho nkomo ha anope yebedi ede ama but mame ko unity ho na enra wutimi pie mu ewo Kwabri Senior High okoye ukohu den ajuma na dase ma yencha na matana nkonwa amon kwana Southwest ne bibia Sompa fidikasi duru na yankase adwuma gine edini na ye Facebook live oko Facebook na Sompa 90.7 Sompa 90.7 na Sompa TV on YouTube on so oko wa obenya adwuma gine na ahwe saa nsema ye kan nyina video ni mfoni na nyina o Facebook ho na adwuma Kwabri Senior High School ono me complete wo 2015 me call 2015 na me wie 2018 na me nim da se Kwabri Senior High School saa dan ho na omusi no na omu wie bi ko tan ye wo ho no na omu na contractor wo ho ye dai wo ye adwuma ntina ye ko dan ho no kra wo ba bia yi se omu ya administration blog no na ye ko dan ho ba ye no adwuma me ko ho no ese woni ense o ka kire bibia nko ye wo school mu ba bia Kwabri Senior High pa dru pa na ne Kwabri Senior High e ko dan ho dua ase nemre Ghana ye ko dan ho dua ase sabi adwuma video no ho se wo hwe video na nti o ma mo hwe Facebook no o they are true for enti mo am hwe Brother, we was Sompa na kan sa no. Facebook Sompa 90.7. Asema kan we was Sompa kan sa no. 90.7. And na YouTube on Sompa TV. Na nti we administration blog na. Down e di kan no. Ni aba ya wo hwe. Administration blog na the way ni ye assembly ho na omusi no. Since 2013 and down o mo sha say omusi dan we. Okay. Since 2013 Say that way is where man ni na gusu ni nyina asai. Nnuane nyina ase yo se ya kase dan we ya ase ya pa nnuane nyina afiri so ansa na ya asra ye dai ya asra ato nnuamo na guso ye diska na ebeto ye hwan sika Ghana sika wa hunu hwe ba ya kodan ne ho nti adwuma we obako Kwabri Senior High School onye save because akora we sabi me ko akora me se na akora bi kora kan se na no kora be ko transfer di kora bi e bo ba ko bi afiri so bo ba ko wa hunu ndi so obawo Kwabri Senior High School a na so woti duase na didia adwuma duana se no no ma hihye se bench o se dey se omodane wo tables no ma se no omodane wo tables no ma se no ho no ana ma hye duana se nti ko je se unya sa ho no na wa bon po so ma irehwe ade wonu nti senior ha won adwuma nema bia nkoye nema nkoye kura no mo didi no we nuase o nuase na wow a school for na samwa o mu di we tin the banku no mu di na sabi ketere bia na tefre bi e wo soro ho na se hwitim na obato aduani mu a wontimi so hwengu gise wudi o ma chama na me ka se bia akranti school ni ka pre aduani so de ba aduani so de ba ma check table bia ni pa 12 na tena ho nti a check pepe nti se ketere o to na se wuni dia so hwegu na kodi gale aya re ho sempa ba hunu baby Kwabri Senior High School agidia koduru na Kwabri Senior High eda so bibia sia 2028 or so adwuma school ya che o enye le school ache papa ntieze nka badestan bia Kwabri Senior High School nka dan ho pan ya twise o mu ni wikra nka dan ho de nka mo dan ho adwuma esa nka mo dan ho e wo school mu ho anka nkra be ko dan ho akodidi nankra esam nuase sei edidi nti ze me kura ndra me ko no pentoma no sete o se aduan no ka che me se hese nkura no kura no obi gyedo no kura no ope akura bi timi gyedo no de akodom no wa wakodi
na biso gine dia se ba bi na wora kwotena na ma wakodi ohunu adwuma ha adwene pa sa dan we esi we 2013 asem na ye kan adwuma no almost almost si dan we je wo 2027 2025 muni dan we nye complete nua na eguso nyina asai tabia we nua we ye wo ho we na ye dan ne ho we na ye omusi ni nti dan we almost 2013 o wow 2013 almost dan we ase tama kuni ni ska ma fix light o school mo suku we kan wasem no ya je transfer student for ho sai ska na ya je akwan awuna adwuma ena me kan abaya adwuma de adwuma ya se abaya adwuma na tima mu fa ya kwanna me abaya adwuma aban nya de bi na sa aban be yo school we ankasa wo ho no school na ese wo school na ankasa wo ne financial we ya ye de bo school no branti sa light na bubu ra e wo ho no sa school na ese de na sai ska no mo de ye dan o mo de ye dan wo school mu adwuma light na bubu sesen he na okay ayi classrooms na adwuma wo ko ye fene se wo ko preps na de no ye wo light akasa wo bo animu sei me say na me mani sei ni nyina bubu bi kura bubu se sa wo sei no so light wom na nti se light ni tigu a no so no ya asanfoforo no nti no we no se we kura na mo ntimi ya nti light no school ni ska na wo ho no mo de ye dan ti bob so de ne boy say ma bob so boy no just o twen aban ohunu okay nti no bre ko ye wo school mo enti say no minimu ade ukoye utimi ni mpanifo no bi kasai ajuma na ne ndie no mo ka because Ghana ha no Ghana ha no obi e pediti edidi mo because the letter for bia be bia no what me timi hwere wo nti no na me ko ho no o mo chem say no comment ne chere say no comment no mo kasa because abanada na twam abana na etwa mu no yanka we hu asem new government aba nti ye nti omunti fiti preko pe e meka hu asem na omo so omo bo MP amane oh no me na matter twen komo se woni MP akasa na MP amana assurance omba be na last time kra MP friend say nka omla na because we say president Batachimai nti entina masa nhemu di na yeden amaso nti obi say free next week ko bia no say MP around there obehia no ohunu aduma menye say MP around na say we ayas na meka school no me problem na say we no kra na say aban na be ya school no bob senior Adea access we school mo no so na aban we you mistake aduma bo because ohunu obi e pedite didim ohunu because na master no so na so aduma no we eso kama asamle ho kakraka muana nke be entertainment muana asamle ho no ma na beteki ebia o shepina de ade ye betra kodan ne wo ho nti dan ba ko e content no bebre wahunu nti dan we sen komo wi anka adwuma ka problem bia ni school because me kata adwuma school no mo hospital ho mo hospital ho school ni ayare sesia na ye de ne ko nurse for ho a behwe nkura no nti de nesi kwan se mo atma ye hospital dan ne ho na nkura be di mu de muntinye nye na mum nkura no ba bia be di ya so na de ya de ba de akọ no no wahunu nti se kasa akura tia na akura di na se bia tefre betanua ne mu nye se tefre akura ade bitima firi soro betanua ne mu akura ne yeden ehunu obedi akọ ne ye mede ade na yeden eba okay mate abran ajuma bibi aboko but the Adam divine selection and then credit so they are saying they go so Kwabre Senior High School school by I think 2007 2008 enye nasem she baby and state edu even school ya ititi nansen ya kra no unko hu sane baby ya no sen Kwabre Senior High school ya ititi nansen kra unko hu sane baby o se be na de tinam ne ayi ye fene say celebrity grade me fan say private no hu ba say onum so o je boarding house for obi a wa ye ne abade de obi asa na ko private ne fabric idea aban de sa ba jom problem ne say me media ne say aduma me media me kan say say even po say ye fene say aban kura me ye assembly hall na Bob sina papa no so e aba na meye okay me wan so my school bia woni say your school bia woni financial way ho Kwabre Senior ho ye kan me no we ka say adwuma aside pra say ye aban school no ye timi je transfer student say ska na ye je ekwan
Question no say sika na je kwan say sika de bi bo school no ho bra ansa na ban kro ba be school aban ba be ya de bi wa aban be ye sa de no school mo nti e fa bibia nkotɔ man so na aban be ye ya na eto say sa na be de ade adwuma sa administration blog ase we da ho no e what masters for no books for ko be na nkra akɔtena ɔkɔdan ne wo ho because you na say omudi ndi enye en fata de bra pe ni wo kin at least say de eche de bra pe ni wo kin at least say de echire so a ye twen aban na aban nya ma ye na adwuma say enka ne yesensen ho eti agu form na do ha be ba de ebesusu sanka school mpanifo no behwe na no se wu siesie mpo na achire no ye bebisa ho nsem ho sikasem no be I think say obetumi atake records obetumi ye bibia to ho na de eye intent emergency once na husu se abanya ma ya na de na se de onya ma ya e do ha be bande at least anka ommoa na omfa ho nsem kan to mpanifo ba no mu bisa o ye yo ye ta homa se to sei na ho kontambuo na akoso esi anua ya se a asuafo kwabri senior school so population nkwala wo ho asuafo wo ho Ghana fo ma ye da achen ne wo mo enti e be sa ban ma ya nkrankre se de nwuma asua nsem ra no se de sitian se de sikɔ no ye be se mpanifo se me entena se nye hwe ha ma de no nyinsemu a ma se de bra pani wo ken ye kyene bi nyame mfa sa ma sukwa koda bi konya hawo e wo sa de no ho a na bi emfa ne se ye be hwe sukwa koda bi ananse sukwa koda bi san ade we nti no wo be di the answer na me hawo kasa ye ma comment ye nye se no ha adwen pa na so ye be ndan nsem bi se no e ba to ye bo na so ya hwempanifo anim se omo so ebebam enim se de ekosoi omo ba bo ante se asam de ayete se be se pa ba ni konna haban sabi sabi eta se no bibi aduane no kwara ne gisu asem pomfa se wo twene ahoro ne nsa na aboa bi toilet ekom aboa bi bibi fritom no odi a ebetimi do ha bre no na anu ache be se sukwa kwara di aduane wie ye sabio ni yamutu sabio wo hwere ne nkwa wo wu a ho no afei na na ne adwuma ene obehu sani TV station ahodo ani ha na mpanifo beti chocha ne betuntum agum afi de hawa ba na etena ma de yesa ade ni siwi afi etu na mu sidia na etena se na yesa headmaster ati mpanifo ni ho board ni ho headmaster say PF ni school ho headmaster say ontimi nkasa say den wo hawa say wo problem wo school ho say wo ka na unya aboafo no wo say wo nka sadi eken o protect ne sadi okay susu se aban bi abakọ di aba no ye nkan na o protect we ade no hun pankwa asuafo na ho ye do ma show monsa obi ma wo ma fo ma adene se the issue ne say aban da na etwa mu no comment we na ye dai amma new government ye dai aba new government no be kra no we new government no kra be no onyanya bosome kra nan enti wa hwe abanda no yes if say prekopa na say omo nka ho asem omo didi duase no omo so tena ho ye ya entra me because me won na enti wo school mo no na mo didi wan na ni duase ena make say wo school mo be say omo da ya duase the question is question me bisa no ai omo move omo ba duana se no eye afiwe this year me nya so say this year na move on ba dia no baby a wo kan me ye yi ni say time na wo ho no na administration blog na say ho no mu didi me boa ena enti sabre no mo baby o mu didi enti na ebia no mo kan ho ase yes ye wo ho no enti say dey o mo move on ba dia na say ye wo school mo ni say need the classroom na mo nwie we no no mo administration blog need the classroom to on mo complete administration blog na e wo school mo ana mo movie ye say ye nyina ye dai class mo ye sha ye dos by class mo sha ana mo movie ye nyina ye call administration blog down ho pa administration blog no mo aha ana mo edidi ho nti ana ze o maje se abehia no mo aje o maje nti se abehia no mo aje akodo se mo pe be bi man kora no ko dan ni bia na se wono de ni kwase kwa ko didi ho nti se administration blog down ho no se wonu mu no se masters for no committee wo so mu ja meeting ko e wo ho na nkra ko didi wo because meeting no mo ye no eyan je na mu no administration blog na se na ho no mo de ye de e na make say na che for no o ma ka say e na minim se masters for no meeting no mo ko na se wo bi ko me nyina ne ko ho no ma hu se nkunja bi sisi yere e sisi ho no nti mini o mo ye bi wo ho ade o mo ye no ho no aduma eyan je na nkra ne dini bi na se no nti no mo yi o mo ko yes eyan kra na eyan kwata on find way an kra me didi eni kwata kwa didi ase
The AC so no yenwie the AC yenwie nti e be se school wo bo the AC ni ko me ma say the Samana ka so be ye kra na kai be bomb ko down no ba bia bubu nwie na something say yes say si wache esi wache na almost started so mudi dua na ase na edisen aduma otie ayini mu a almost so mudi dua na ase no sense abanada no wo nyina no no mudi dua na ase nya aban we be na omo yere omo ko dua na ase ntana mo tuo be na omo di wo ma che fi aboro abra fe wahunu nti nana me ko no otie issue na mo so kama nkra be braja school no be braja school no because who did na ko trebe to ma wahunu obe ko ya ketre kra no ya ketre kra to so be hunu aye wo mo ngiti ko bia so a nti ko trebe be to ma ketre bi no to ma ubetira ketre bi na tom to ma bia nkuma kwan a ko ase brother brem kakra na yenko nkoti yenya botre na yenya clear okay administration di omo wobi and at first normally the administration blog na say yes sign it is solely for administrative purposes. Yes. And more something like a hall or down. Teachers and there. But because some Kolani baby didn't join Mudidi. So why have they stopped them from eating there? And no brother, we meant to who side master. Brother, and no corner. And I make us a gun I see I want brother. What kind of politics? Until the letter for the Albion, what make me sure at any time. And your problem, yeah, or the any clear why or catch you into my free. You know, so obey the Diana. Headmaster question said, me shot him that question, no catch him, or best me say. Issue in Albano. Come by your politics, and before I mean, come before your politics. I mean, for your politics, we are no. None who. And now, we are not this for by politics, none who. Until the issue is say, politics, yeah, campaign, was on no. Yes, on your politics, but as I headmaster, there's a woman by your politics here. I was already all around. To make campaign and be by and this be ye but issue ni say and be by campaign to answer to with all or how the school on omo de ani wuo esa akọ campaign into the issue class and master class and kawe den we me ko do school no me nya sure say okoye campaign and say e bia party fo bia ba ho so mbe campaign ana omo share school for no owo hobby na okojire ase but say okwe na headmaster no many political parties no ko school man kasa omo target him kra no nti say we bi yan raise that issue we no new government had aba nti say ko ba say ye be say issue we na na say ye ni ye bo ani for na den that you any problem bi amate ase but the embedded me say we headmaster. So any headmaster now was here you know because school no baby school I can tell you say school no Metiaka is a headmaster on pay school ni Adwuma no the only thing I kasa Kwabre when him say meaning the history of Kwabre open one of the schools a man for twere exams Kwabre kan am aware Akuma and Kwabre me say Edisa Kwabre Akuma and yes sir any friend Akuma no ehọ no ye Akuma na school ni de Kwabre enye ne anoa no they almost say students no it is scan omo jina omo de dey ena na atabusa no omo de dey ena me ka no ena me on me ka timi wa say asade so mo twisa aba be ina no me minim say Kwabre senior high school apart from say sale here government you know abansa shasiri na no yetimi je transfer student to say scan a lot meaning one of the popular people meaning to omo jam to omo ji say scan here dey and I was headmaster no okasa won kasa what do you mean by won kasa nye kasa ne say obegire simpie so ani e kasa e se ka obusa ne say let us watwere wai why on wakọ ama ayi amanyofo ne ba obebọ ntoa no e dia na mo e se ka question no that one dey say ka ma na kwai ka me say master ka me say woni MP akasa woni kasa da ben woni MP akasa 3 days ago before say no MP cry say woni ne mesia na president ba Chechima no ade na siwo from last year no 3 days ago na MP akasa one of headmaster is that yes ni o ya akọ campaign ahodo pi ya ma hin so afre nananom wo anti me kwa me kuma nkoto mo to tell you nti the same headmaster ni tie me on pay school ni how can you stay there na one quality dua say no ye din ka ayi papa Professor Jan no papa ya o former rector of polytechnic Professor Nsiajaba omu school bi I think say ye free na baby one school busia senior high
omo organize omo ye a jabo a fundraising. Who the school why say why you mamene MP akasa. What kind of headmaster is that? Okay, enti this the be say me de me we say one man ho kwan mo mi san question. Ai e wo so de letters a watwere anamo watu bi bia wo se enya ni nyina. Aban dada na etwa mu no anamo be. Any aban na abade be nyina free ho. Na aban ho froso aban. Because say sa ebidan we almost started 2013 dia. 2013 no na this aban net so. MPP abedi 80 and this asaba. Then na mo no mo twa fa. Man me tell say sa 2015 no. Say na this aban na wo so. 2015 no almost as a peja school blocks so omo wie ni nanti die na sikwa say sa inde wuntimi na make say headmaster dey very ono na headmaster complete sa ye finish the time we were there ono na headmaster ono na o foforo ediwe oba odina say foforo abakra no a oba ye no there be any problem there be adwuma say first one no etini aboa amada yes ya wie na oba ye na de onu tin to asa no ko tra duase ya wo ese sound. Yes, we don't need doing that time because I don't know not find or find a way. There's something fishy. Yes, no find a way there. You team here. Sana no. That's leadership. Yes, leadership. Yes, all to administration blog or someone can need the one as we ba. E ye dua set or mo kwat. So pay baby na. So one chair na mo what two no be so sabotage aban we. I'm telling you. Ni man na wo hoi. Ni na say one man who kwan kra ma o misa na question. Na make up so sabotage aban. Ana asem bi ti say baby affairs no mo no. Den no. Sa na ma we nyina say ka wo ye no akirechirem. Oba so won kasa na wo chirechirem ade na. Ana mo ben no tu fa compete school mo. Me compete ko me kon 3 years me school. Ai. Yeah, me dientina na ye badan no wa ha. Now can every walk duase and the place is still there. Yes, and that's what and that's what nti die na sikwansa nkrameta o sabote na we so we uni then na sesa bre ya na we ebe enye nkwan na ye kan. Yes, social media de da ho na so sabotage aban Facebook live say Facebook live so sabotage aban no so kasa so kasa bia na so sabotage no that's near high ho because me and I'm sure Martin say better driver me twa na kwa ja car no for be na see we so sabotage aban o ja ta mbei this year na make us so sabotage aban no so one kasa I also explain things yes I was sabotage about from bad ojai yes and about from bad students need the jai who go school kasa I say I will sabotage next I will sabotage aban. Okay. Father school say bia. You be san petam but no man ketingeti ye ko school mu a. You be san petam bi na ya ko. I kasa hu say so man you man free one o akman fu mama ye mfa ni so ye be petam. San ye no. Na wo be so school ye kana o so kasa be sabo. You offer truth you are sabotaging the camp. Yen ko tie ne ko so ahemfie nana kwambafo okasai. Enu achire no o matete committee subcommittee ena executive committee a kurei omo edwene ho niam bebre ena no ekwe no omo kenkan kire especially the amount for eye omo de pa eye reforms a omo de aba eye ewo Nkoranza Kudium ha but before then yenkotie na nansa nra na naka nantwisem hian papa oso wo nantwie omo de nantwie no committee omo tie so omo hwe no omo enhwe ayie yo no ono na be ready de kire but yenkotie na nakwambafo mransa abusuafo bi supra tons ase bi so nya hemfo asase a otima before doso no ofa ho ko tons ase ma obi na ohina obeye sa obeba abedira ate no ene obenya amane Sasi akase wo to asase bia eso ebro tenekesa bra na beto ya ndi ehu dwuma dia opeso dia asase di ansa wa tibanya kwan ato asase bia wa so te ko asase di sa wo to asase di tenekesa ba bra na ni bra na sana ya no so dress wo to the enu tenekesa na wa to the dress ni o se ehu wasem
Afei anantwisɛm high anantwisɛm yɛ asɛm a yɛaka na deɛ bi hunu sɛ nananom bi ɛho hyɛm last week yɛ mehyia a nantwie fulanifoɔ nyinaa president minister regional minister dada no wɔn kan ɔka kyerɛ me sɛ ada no ɔmɔbaa ha sei no yɛwɔ agent foɔ wɔn Nkoranza ha sei a ɔmo di saa adwuma no yɛanhwɛ ntu anantwie no ase a Nkoranza bibia no hɔ bɛyɛ nti anantwie ne deɛ afi a yɛsi mu yi anantwie ɔmo kɔ no ɔmo kɔ a ɔmo ma abae obi anantwie bi ansi abiem woyɛ ɔhene na wɔ kurom ha na sɛ wontumi ɛhwɛ anantwisɛm no so na sɛ yɛ wo ha a yɛmfa nkyɛw apa fulanifoɔ no aka kyerɛ me sɛ ahemfo no bi so ka ho na woyɛ ɔhene na wote ya na wode wo ho hyɛ anantwie mu a na woankasa no wo sɛ ohu sɛ woagu ho anim ase anantwie ne ba bɛsɛe fudie wɔ kurom ha sɛsɛ yɛnya bankyentɔ kurom ha yɛngya bayerɛ cashew ne nneɛma nyinaa yɛnya bi ne nyinaa fulanifoɔ yi fa kwan bi so ama anantwie no fa cashew no ɔmo anya kwan akɔsɔ anantwie no ne nyinaa yɛ no kwan no ɔsi anantwisɛm no ɛyɛ ade a ɛsɛe nneɛma afudie ɛyɛ cashew anantwie no kura cashew no a ɔmo kɔ fulanifoɔ no abɛyi no ɔmo akɔtɔ na fulanifoɔ no koraa so ɔmo nsa mfiri kurom ha deɛ bɛtena ama ɔmo aba abɛsisi yɛ de akɔdeɛ a na yɛ sɛ Nkoranza na yɛ afa yɛfo dodo na sɛ yɛnya Nkoranza yɛma ha yɛ Ghana ha nyinaa GT Bank Fidelity Bank rather ɔmo deputy TO free I say ɔkɔfa investors bi fi Nigeria ɔbɛ so ɔbɛ sɛte Nkoranza development rural bank kurom ha ɔbaa yɛ mi ne ne trust di nkɔmɔ na ohun sɛ anantwisɛm no bank deɛ ɔbaa o si ano de man nkorɔfoɔ ɔmo de ayɛ mene honorable MP Ajekum Asia ɛyɛ sɛ ɛbɛkɔ interior minister hɔ na yakɔ ka kyerɛ mo anantwie yɛhia anantwie wɔ ha policefoɔ yɛbɛka kyerɛ mo yɛhia anantwie wɔ kurom ha sɛ afi anantwie na makasa anantwie kɔwia ɔmo nya kɔwia anantwie bi ama ha ɛneɛ nantwie de ba ha se ya yɛn nyinaa yɛbɛhyɛ paboa akɔpam anantwie no ɔbɛkyɛ nyina ɔmo nkyeɛ firi sɛ ɔmo wɔ ha sɛ ɔmo bɔ yɛn ho ban ɔmo ama sɛ ɔmo ba abɛdi yɛnya ama ahɔhoɔ bi aba ha ɛde anantwie aba abɛdi yɛnya ama yɛyɛ timamufoɔ ho abɛkyerɛ ɔmo saa deɛ yɛ ma ho kwan enti ɛstate afirifie ha yɛ woyɛ ɔhene na wonim sɛ woayɛ bi a wagye ɛyɛ twa so ne yɛ twa so biribi a wɔ bia agent bi a wɔn Nkoranza bi a wo a wonim agent bi a tunifo so twa so yɛntumi mma sɛ bi nipa baako a na nipa kakra bi ɛmɛfa yɛ odum afei Nkoranza yɛn nsa asesɛm yɛhwɛ a cashew sɔfo dua cashew wɔ ha ebi dua sɛ cashew kura deɛ Ghana ha bi sɛ cashew efiri kurom ha dɔɔso kyɛn baabi a sese yɛbɛsɛte cashew board no yɛbɛ register ɔmo tɔ cashew no free edwafoɔ no hɔ yɛtumi ehu ɔmo a yɛ identify ɔmo tumi tɔ cashew no sɛ wa yɛbɛ register wa obetumi akɔkɔ akɔtɔ cashew afiri obi ara sɛ yɛ korɔ no deɛ yɛbɛsɛ yɛhyɛ saa nneɛma no so na wotɔ ɔmo tɔ cashew no ne nyinaa yɛafɛ kwan atwa tɛsi ama yɛtumi anya biribi ɛde aboa
ese wo kashiwa sɛbi na maa bɛtɔ ebi na ti kɔmɛ sɛ ɔkɛ dɛ kashiwa akɔfɔlɔ eti yɛ bɛ ti sábà kuli saa wo ebi a na kɔtɔ kashiwa na sɛ ɔyɛ kɔfɔ kó bi ayɛ. Enti wa o pese o toka shuru bia o de be hu register e na no be tra se e be hwe nipa dodo e hia o mo se o mo timi toka shuru oh e ho si she gyina e be ma o mo e di so now enti me ma se ye ti krom ha ye dua e cashew e gofo be fa cashew ye nya so mfa so bia e nya no kwan no se ni bra se o so wa o so toka cashew bia o hu register o le register e ko ma se ma sa so e na se bi register cashew bi refi na ma so wa ni na mo fa so na cashew ko ma no afe yensuo ho maka sɛ yɛyera a yɛmayama mmerɛ yera a nkransa yɛnhu baabi a bɛkɔ yɛhwɛ yensuo ho a sɛbe baabi a konwa kɛseɛ koraa akɔ no yɛnya nteɛ sɛ nkurɔfoɔ bi sɛ nsuo no baabi a n'ahema nkonnwa kɔ nkurɔfoɔ sɛ nsuo no nanom mesrɛ mo obi a onim sɛ ɔhyɛ mu biara woyɛ timamumni o woyɛ nana o saa nneɛma no mu nyae mea mefa mu akɔ akɔhwɛ sɛ wo a wodan wɔ hɔ yɛbɛpɛ side plan sɛ wone ho kwan ɛna wakɔsi saa deɛ no asi baabi a yɛyɛ amammerɛ a ɛyɛ wɔ ho kwan sɛ yɛbubu yɛsɛ bia bɛsɛ yɛ amammerɛ ɛyɛ baabi a nananom ɔno amu ɔbu suro ɛyɛ apoma ɛna apoma baabi a nananyama so ɛbu suro sabi ewúrẹ́ yà ètò ọ̀bẹ́fẹ́ bẹ́fẹ́ ká lọ làyàfọ̀ ewúlàsẹ̀ ó sọ yà òfófó káà ọ̀rọ̀ ìpàyà owó lọ́fí ewu ìṣòro mo ṣe ìṣòro yàrá sí ìlú wa wọn kò ṣe ìṣòro efi ní ẹgbà wọn kẹsẹ̀ kàkẹ́ bí ẹ̀kọ́ ìṣòro yẹn kọ́ wọn kò pàyà àwọn ìṣòro. Emi atwitwa basa na yi dia bɛsɛ kube bɛtwa yɛ nua nyinaa nsuo ntokrom ha ɔho bɛtwa yɛ nua nyinaa enti yɛsrɛ mo nanom yɛ nyinaa yɛnhyɛ no so nnua twitwa no ne nyinaa yɛatwam deɛ atwam no yɛnya no saa yɛbɛhyɛ adua nnua no bi yɛne forest people akasa yɛbɛpɛ da bi na biara de ahyɛ no na yɛ nyinaa yɛate asi yɛduadua nnua yɛtumi abobɔ yɛ nyinaa yɛhoman sɛdeɛ ɛbɛyɛ a tɔ no ɛbɛsɛn ayi ayɛ sɛ deɛ yɛka nyinaa kuayɔ ne nneɛma nyinaa nsu akwa a ne nyinaa yɛ kwa wɔtwa mo so ɔsi ebien esi sɛ ɛyɛ ɛfua eti nana bi kuro bi awa nana bi musu eti nana bi ɔpɛ kɔkɔ ɛdi oduma bi ɔbɛtɔ ɔdi bi bia ɛlɛ wa fo ebien bia sɛbɛ yɛ a esu ɛsɛ yɛne forest foɔ bɛka ho asɛm forest foɔ yɛne bɛka ho asɛm ne nyinaa sɛ ɔmo bɔ ho ban adikurɔfoɔ no so ahɔhoɔ deɛ ɛdɔ hɔ no nyinaa yɛpɛ sɛ yɛhu ɔmo yɛ register ɔmo yɛhu ahɔhoɔ a woyɛ di kurom wɔ wo kurom a yɛpɛ sɛ yɛhu ɔmo ɔmo dɔ hɔ nom ɔmo nyinaa yɛhu ɔmo yɛanyi biribi ɛmfiri ɔna yɛbɛho sɛ yɛ register ɔmo yɛhu nipa dodoɔ a ɛwɔ ha a bɛyɛ dɔ yɛ asase so ebe register ọmụ ayi wo di asase mo ma me ehuru mu bi ye ni asase ye wo ye asase ni wo wo ye hwesofoɔ asase me ani me de ani ba me hu nipa a wo ba tra hɔ a bɛ hwɛ asase no so asase no si bi so na 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 ya wa wa ya wa etu wo ni mo bia anu wa na no ma je fitte afei nsɛm a yɛde didi fie ase nyinaa ne nyinaa yɛ nam ma wɔ so yɛn na nan ma ahyia yɛde ho nkɔmɔ nsɛm a yɛwɔ nsɛm a yɛdi no wɔ ahemfie ha yɛwɔ nsɛm a yɛdi no wɔ nan ma afie ahemfie ha koraa ne nsɛm bi wɔ hɔ a ka kyerɛ nananom sɛ bi wɔ hɔ a ɛba ɛyɛ sɛ nananom atena ase bɛhwɛ
bempesu na ma ka che mo pe na bia nhwe so obedi na asem wo nimpesu aso enya asem bia ne sabi obi fire na odi aba asem aha ensa asem ahensem eba ye betra so say ye be hia busumi bia ba ye busumi menu yira ye be hia nkransaman ye hia wo hase a ahensem a wo krom ha bia ye betra se na hini bia wo hase a dikrofo ye friend nkransaman meeting na dikro bia wo nkransaman be ye atia bi ye ka asem na ye be gina ha hini bia atia a wa kire wadwi se de re ya ye mpese bia be kwa akọ ye bi achi na bi mudi be ho awurawura na nanum bi nsem na do friday di pefe wo hase na ya ka asem na ye free ha prekope ẹsẹ wúlò ha ẹsẹ kọlọlá ni ẹfi ebi sọ wọ ha ẹsẹ bá èsì sọ àgbẹsẹ asasẹ sẹsẹ mùsùlùmí ni ebi yá yẹ kurasaman yẹ kurasaman mi ti kurasaman yìí ọkọ tí kurasaman yẹ asasẹ ma wíyẹ dìbò yẹ ọsọ bẹfẹ a na sáà tẹlẹ ló sọ àgbẹsẹ mọ ẹ wọ ẹdá wọn ẹbí ká sẹdá yẹ a nana wọn ẹ sísá àgbẹsẹ mu pàtàkì náà pàṣẹ fún ọkà ìyàrá ìjà ọ̀tá sí à àdàlùkà ọ̀bẹ̀kẹ́ ìlú. Endu ko hye hini bia chi a ko hye na chi kwa ye hia o ha na ni mbegu ase se ya sam ya ka bia be hu se ya asam na ka na mfa ko endi anu ya nhye no so na bebo achami na mane date a ye de be ye o my meeting no na nsam a ye be ka na sada no ye bebo ba be wo ha mane na ye na ehia ya be isasem ni nyina na sha na mane na date ye de be ye o my meeting na no na beti na sama ye be sha sada mo so kwa to mase ampa afi ahonidie Fransa fiat doctor ya che enti assemblyman for no ye be hia be na ya hwe kwan be fa so a ye be ye nia ma yekum ha ye kama obi anya ma ye na no ya sade o say ya ye sabe ye be tra ha obi a president France o ba na opia o free na di ko grab ontin a na ontin wan be fra mo o me am yin fe ni to zoom lion so me am fe ni to bia so ya be timi aye na ye shi assemblyman for ni na ye be peda ba ko a ene ye nyina be tie ho agum ye aprapra ye kum e no kire se ye tie ye ho ngum a brano so wo tra wa empra ahonidie so ya de a ho asem hia sani rasi no wasi ahonidie se be tie ho ni ye be ya ba ni ja sa roba e tie mo se rasa mo te so ye ma ye ke o ma be la ko na na le na so na ẹbí sẹsẹ kẹfà náà pẹ̀lú ayé gbogbo tẹ pẹ̀lú ayé gbogbo ọmọdé ẹbí ìyá àbíà wẹrẹ. Container so adosun kransa mam ha container ofa ba bia container si wo ma bro mu nya kama say yesi na nanu mu pɛ ba bi ye be ya container fo ni nyina akɔ no na container bi afiri ase e se no de nka se yesi aye yi omo emom eye kokobo be baba ati ase se ye be yi omo enya se container de bia obi afa no container o de esi ba bi da bi ya no container so adosun kransa mam ha container no o ya no magasa pati mo beti ya beti injeje we go dey na to a injeje we go dey re o ye dey na no ibe yira ko ba bi kama na ye be CDC ya border no so I was say ye boye bia no ban I was say ye boye bia ho ban because yet yes I see bia na nkofo afa ye ma ko ya nkasa so I was say boye ho ye ma ko enti ni bi mu wo a committee da aka no e fa yie ho ye ka yi asem ye ka na ye hyemra ni wi a e be ya adwuma ye hye wi a ye be ba ware so so I was say me mrante be enti mi ware bi ko ware a ya hye ne kete
committee report. Okay, 90.7 Nana Kwambafo out to 9 Kransamai Mahine na etene ka no achi no aye nhihye foforo aba enso sei na eno no committee no Nana Benku hene no da no sei na nso oka kwesiye mene Nkoranza traditional council na Nkoranza Mahine etu nipa miensa sei ye funda committee me na me chairman Nana Jase eka ho Nana Chiamehene eka ho nipa me na ekotra se register the kan ho na ya trase ache ya ye meeting ya basa na na erebeto ya samna koto standing committee anu minister standing committee agiatum na ohwe ye krata de e kan na ye kan se ye Nkoranza forma a ye wo bunu east wo Ghana ha ya hunu se ayiyo bebre wo hodma ye boka bebre ama ya sitre mukura no ha ya dwene ama yesika sem so enye ama sese kura no asaka ya susum ya mamre ene ye ma bebre hodma enwo atwa eti ya agi atum se efi ne ko no saa ne ma wo ya nsema ya kekan ye be wo so a kire mo na ya bunu ne ma ense ye ne ma no bebre hodma ye mpese ye be start no prekope na be bebre eti ye kakra bi ya boso na epese ka ebe ye adwuma sisi ene ye adwuma ye koye ni mu no committee na bi e be se hia bi o na ne be nhia be bi ano ya sa ye nia edikan ede se nipa wua na kroi mu ya akoba ne se nipa wua be ba koto park so e be twa be fa ho nananom ene abusuafo nananom na ya hia diri ade Sunday committee agiatum se efi da ye be wia ye be hye wo ye meeting ya da e wura be kase bia e start da sei no efi da no ko no obi a obawu bia Nkoranza ha free ha ekosi black voter ekosi ya hye bia no wa wo be kase dipa wu odo to abonten no ya twem ye wu a ba be fa ba ko tu fie na be da wu fie Sunday medical aka no saa ade we yira no wu a abusuafo say be ro be ko to be fie na be hu ko abefa so abebe sisiu ya abonten na ye yie ba ko so ya gi atum no say ya kedana no ye ka ho asa no say efi na ekọ Nkoranza man so wo peye na pa murukuo ya di murukuo last week di murukuo be di kwasiada e di murukuada ade me ne kwasiada na ekotwa yekọ asat kumase akodi akwaside murukuo ye Nkoranza mada murukuo ye bafodwa ye nananom ye da efi na ekọ ukuada be fa ukuada efiri Nkoranza ya hia so yina kosi kitampo chi kosi bupe chef so yina no ukuada ya mani pebia esi nipa Nkoranza man asase so da na be ya ka mo hunu ye wuru na rahima da ye na rahima ekobarim na Nkoranza kokofu furu da ho kisma furu da ho saa ne ba no etira ya mamre nta meka se ne ma bebre ho ma eku ya mamre no e ka esusu e ne yespre ye ne ma no hye eti efi ne ko ukuada sune ukuada de esie nipa wo Nkoranza man hu a otu ya de bebre ho no ana da ye ne ba manipa aye yo so ya hu se yo da bia memenda bia pa dis honum da bia ni ba da ho na ba ye kukure ya hu se ye yo so no oboy ka o ma ye bra ma ye djuma ye kra no etin ye krofo ti hia adokoro ye efi na ekọ no Nkoranza abonten so a kisima e de sesema ye ne ya hye se bia bosumi awie ye bia ne bebe ye aye oba oya so what cry so what ehwem so what fa na oba na wo adofo a ofiri sesema de akonkwasa ofiri kwasa ofisima na kokko bobo ko eba me ye ho atoye na da bia na wotwe bia wokọ otisu ya wokọ wasraba otikumasa akọ wasraba no ni na ye mahe no ya na betia ti also ya ka ho asense ye bia efiri de akọ no Nkoranza fie no eye Nkoranza mani na ba bia de ne ye kan se ya nkasa be ye busumi awieye na mom ba be kotra se be hunu ta be hye bia first week se jema sein second week abusumi bia no de to na wotwe da to so mienu ne be ye be yie ntie team force be na mom Nkoranza abonte so ade ye se busumi awieye bia ne ye be ye ayie
ɛna baako so yɛde aka ho sɛ ayi yɔro ho asɛm wake keeping deɛ na yɛase yɛtwam sune bia no wɔbɛka sɛ meyɛ wake keeping wɔabɔ ban na nkora bɛgyina sɛ ɛbɛyɛ na sɛ research bi a yɛayɛ ahuru sɛ nkora bebree ba bɛnya ayinsɛ pere ɔyinsɛ ne nneɛma no wake keeping ase ne kɔfa saa bɔns adeɛma nyinaa ba nti ɛfiri na ɛkɔ so wake keeping so yɛtwam ne yɛka ho period of more than I can was a mmerɛ a ɛna na wɔtwe da so na wɔtwe da na ne aba Nkoranza sɛ na wɔtwe da na wase aba na wɔbɔbɔ nsaa ɔde ayi a na wakɔbɔ nsaa bɛtete kakra mpo a asesa da bɔka adan ɛyɛ saa ayi no koraa no waba nipa no na se kyerɛ mo ayɛ na wɔtwe da ɔno nso sune yɛtwa mu Nkoranza mɛne ma sɛ na sɛ woyɛ wabusua na sɛ ho bɛdi wo na wɔtwe da a wohyɛ wo fie wa wo hyɛ fie na wototo na sɛ yɛbɛyɛ yie da sɛ yi nyɛ sɛ wokɔfa ban abɛbɔ ama biara kukura biara ɛde asɛm bi aba ɛno so yɛsɛ yɛtwa ɛna adaduanan so sɛ wobɛdi a hyɛ wo fie mɛgya fa twene mɛgya abɔnten mɛbɔ adoa nsa na ayie so a mɛbɔ adoa abasa ɛno nso ɛyɛ aduanan nyinaa no ɛno nso sune yɛtwam yɛbrɛ ho ɛna afe ɔbɛdi ɛyɛ ne afea so na batwa ntoma bi kɔ bɛtiri bɛtwa ntoma afe so a bɛtwa ntoma afe so a bɛka sɛ university wobɛdi a twa wo fie honhom sa na sɛ wobɛkɔ de adeɛ bɛkɔ a wode akɔ yɛ sɛ wobɛtwe twene de nneɛma bɛgu abɔntene agoro na nipa biara wɔbɛpɔ bia baakofo koraa nso nka sɛ bia bɛte abusua mu a wo so agye abɔ so sɛ medeɛ me nko a mɛyɛ yie deɛ mepɛ dabi wobɛyɛ yie a woda abusua mu wode wabusuafoɔ nyinaa ho nka mmom na ayie da dodo a yɛde yɛ ayie no sɛsɛ koraa de bi ne sɛ ne asana bi di kakɛ no yɛsɛ memenda ɔde kwasiada ne memenda yɛ a yɛnkɔ SDA no yɛde memenda ɛde kwasiada nyɛ sɛ adeɛ kɔkye dwoada na wɔn bɛbu ho akontare a wɔsɛ yɛdi aduanan dabi yɛyi ne nyinaa fi hɔnom eti yɛ a ba bɛkɔ SDA foɔ deɛ dabere bɛbɛyɛ yie no ɛyɛ yawada ɛne fiada na yɛ a yɛso yɛnkɔ SDA deɛ memenda ɛne kwasiada ne yɛ da mmienu a yɛto asi hɔ sɛ yɛmfa nyɛ yie adeɛ kyerɛ yɛ dwoada na yɛte sɛ wɔabɔ twene a wɔso wɔyɛ asɛm ɛna nea yɛka so a yɛwuru sɛ na ɛsɛ nana yɛwura ɔyɛ na yɛhyia yɛwura ka ho asɛm sɛ yɛ sukuu sɛm ɛwɔ kuro na sɛ ne nyinaa no yɛmmɛne ha no ɛkɔ fam dodo ne nyinaa gyina hia na hia nso bi ne yɛhunu sɛ awie bi abusua mu na ayie biara bɛbɛtwa ntoma bi ne bɛtwa ntoma baba da ka ahia yɛ ma bɛhunu deɛ bɛmfa bɛyɛ koraa eti saa yi a sɛ yi aba na bi ne ba agye contract ɛna ba kɔgye nneɛma a bɛtwitwa ntoma no so no ne nyinaa no so yɛsɛ yɛma no nyɛ adwuma bio na ne yɛyɛ ka no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a saa nneɛma wɔ nyinaa bɛkɔ so no yɛte funeral committee yɛbɛte central funeral committee wɔ Nkoranza a yɛbɛte central funeral committee a traditional council yɛbɛhwɛ ahwɛ nneɛma sɛdeɛ nneɛma a yɛka nyinaa no ɛbɛkɔ so saa na kuro biara soso biara no yɛbɛte funeral committee hɔ nom a wɔn nso yɛbɛhwɛ na nipa a wɔn bɛyɛ saa de no yɛ odi kuro ɔne ne abusua mpanyinfoɔ gye wo dware yɛnyɛ wo sika yɛnyɛ wo hwee na ma owu bu so a wobusu ɛyɛ sɛ wɔyɛ wobusu ani no wonya asase Nkoranza mɛne nga mfane sie kyɛ wɔde no kotogo wɔakɔ akɔsie wɔte ɛbɛka no yɛka sɛ yɛagye sika yɛka sɛ yɛagye dware na wɔankasa nananom bɛagye dware bawe yɛne nɛma sɛ wobusu pa ne kɔmatifoɔ bɛkyi wo a wodipa no deɛ kyerɛ togo ne bi a wɔde bɛkɔ enti ɛno so adeɛ ɛwɔ no na deɛ yɛka yi sɛ mɛdikara ka no obi bɛka sɛ nansaa bi bɛka sɛ nansaabɔ yɛhwɛ bi kuro so deɛ na nanom hyɛ no yɛsɛ yɛmfa wɔ ni kare hwɛ na yɛhwɛ yɛkɔ anim a na sɛ bi a saabɔ ɛne nneɛma bi wɔ so a ɛno so kakrakra no yɛbɛhwɛ no yɛaka ho asɛm na nea yɛka yi deɛ yɛnim sɛ wobɛka sɛ nahene so wu a ɔno so sɛ ne ho bɛyɛ no nea yɛka yi woyɛ hene a sɛ yɛde ka kyɛkyɛ ne nipa a ɔyɛ hene ɛwɔ ha sei no mo nyina woahunu woyɛ hene a saa nneɛma a yɛka yi ɛyɛ mfodeɛ na nanom ɔnka yɛ
nananom eti kaka yɛde ato hɔ a yɛde committee yɛde start no ɛkɔ enu no oni sɛ ɛbɛto aso ayɛ madam asese mo yɛ Sompa TV okay enti Sompa 90.7 we ye reforms aba ye nhyehyɛ mu ye ne yo ɔma ye nsakyerɛ kakra ɛwɔ mu nti sɛ mutie nana benkum hene nti ata one brother ne unity mon cheche mon dwen kakra na yemfa de aka na mai chief adwuma nana no ase ye mo ache na ye mo ni yo nana no makasa adwuma sɛ de o mo kyerɛkyerɛ no nhyehyɛ no aba nana no hwɛ na ne e bɛda hɔ na ye ni so na emo aye nyina nti de o mo ahwɛ a ɛha ɔman no ɛha sikasɛm ɛha mmere ne adagye to da bia na sɛ wɔn kran a na yie na ba a sɛ ɔbɛba dwoada efiri akodu ya benada ebi to aso ukuada ebi to aso nzesi na nanom adalma ɔmo yɛ nhyehyɛ sɛ da bɛyɛ bɛboa yɛ nyinaa no nanom aka ɔno abɛka sɛ wuni so enti yɛ dɔmo ase ɔwɔ nhyehyɛ a ɔmo yɛ ni susu sɛ yɛ nyinaa soso ne mfa nya adwuma na ɛmo bi sɛ kuro bia ne ɔman bia no mpanifo wom yɛde mara ɛna kyekyere enti no nananom aka ɛwɔ sɛ yɛnso yɛhwɛ ne yɛdi so nti adwuma no deɛ ɛnyɛ bebrisa nti nananom aka no pia wo dɔmo ase 90.7 FM saa hyehyɛ we nyinaa nyame yɛ adoma 1st August ɛna bɛhyɛ ase yɛ adwuma unity adwuma na ɛsɛ 1st August ya ɛhyɛ adwuma ne sɛ obusuani wu a ɛsɛ ɔda no wufie yes onni kwan sɛ ɔde kɔtena park bia so de kɔtena park bi kura hɔ ɔbɛn sɛ funi gyina hɔ na manfo twa ho hyia saa ntina nam sɛ saa no ma no 1st August ni nyina no yabla ɛna afei so baako a na ɛwɔ mu a wɔse sɛ yɛ fɛn sɛ ne mɛma ya yabai wo kɔ yɛn siye ansiye sika no deɛ ɔmo sɛ yɛ the way started omo di we no start nkakakra ye kwa animu no because na manfo bisa se nsiye sika na twa ma omo no adwuma adwuno eno no omo anka ho asem na omo che se omo di we no start nti ewo mu a reforms no de sesa ye kakra ye mu na ye bi ni ade nti omo di we chance because eno de na ye amanfo dadwen pa se sika no se konkro akomsa duma se wasi wu a I think say be man utua 5 million o ma share da ho na we de obi asi wu 5 million na no ba ku bi di ansa ho da bi ukobo o go 5 million e wodum oh ene simple by bi o ha de enya ntwa abo bi anto o ko sesima ho a e bi 200 million 200 million 20,000 e bi 100 million ni ade eno kra biara sa tato ni no man kasi ado ba enti adwuma ye na ba ko zo ko kan no so e de ni na otweda mo yi na otweda fio na wake pin no won se na kan se wo se wake pin na se nkra bebre wo na kra keto bi wo ko do ma ko matadis ro esen kan bi ro besua ade no wo se wo ko wake pin no na wake pin asesa wo ko fie bi be 4 ko tana class 1 order o mo ye fio o mo ye fio mo tweme ye ntuma twa o mo ye fio na se na ye nyina ye tie Sompa wo ye gba fangu aye bi wo twa ntuma eno so ne nkran na ya abla nti ne nkran na 1st August obusuani wu a fe na won ko twa ntuma na wo twa ntuma asema to wo nkran na fa won twa da na bi fa ko ana adwuma ba akoso me twa to ye na ntwisema na kan no na se no boso mprese na ntwisema na ma hene ha no papa ha no pa we the first meeting asema meeting omo ye no o kan wa asema na this na say den aka wa na meeting we tu say no na ntwisema da so na nti e ba sere won to kan wa say sebi ahemfo no so omo nsa wo mo di na ntwie no mo nja sa no ma no se na kura pa ne wo mu say adwuma say ahemfo no ma ba gi na ntwie no te banje ya na ntwisem ne nti fin kran ha so na asase ne odi asase ne odi nti wo make us na bia ko je wo mo di na ntwie no ba wo mem asase no anase wo asase o mo amane anso mo de aba yes ni so fita da be guso dabi oba bia na ntwie be 2 3 no da manana na ta fa be guso nti se na se na 90.7 FM ntwisem be je ya na no se ansa wo nti na ye wesa na no se na ntwisem de e hat ni mamufo no ankasa pa ukroma sei ubon no krana kroma sei na ntwe na masi na ntwe na masi na ntwe so be na masi se be ho sentene toratin kon be jana bontene no ni na ha adwen yesere sesere na na ma hina ka no ye mfa ose ye yo na ye moa
na ntwise yentimi to ase kwa na enko fam kura se be omo amu ekoi unse omo ba fi omo ko no oso omo kwa no anu nsia bi sao na se ba be na ntwe ba fi we no be de be kwa ma me fa na ntwe bi ma nkra na bi aha nti se na ye ka no se e ma ahemfo no so ye dai e ka ho bi e be ba ahemfo ye dai e ka ho bi ko so wo na se bia fro se e bia me na ntwe se me be ba na ka se da bi ma ne se ye na ntwe bia okruma se bi ma na no wunya ka ta me kire ne se wu ma na se wa ma kwan onye dai on fa ma ne mo waka na o na ne mo ojejeje ne so wa na zan kuma na so ye dai ne se ne o mu na do ye kakra ne o mu na ne se wo se na ntwe ne ba the moment ne ba no so na ye dai e be hati ba mofo no nti e be sere se ne ma hina ka no ye mfa saa enye na ye ntu na ntwesem na se na afi ne ma hina mra bia wa hye bia se nyame adma first August start no ye nyina ni so because ma hina opekroni ye enti na wo motena sa mo hye saa mra we dai e de ba no containers ahodo won Nkoranza wo kwan ho no ma hina se nyame adma no no won kase bia yin se wo se be pemre de aba na ya shase na yi container no se na be ya kwan ho no be dai e be da ho de kokro na bie containers no doson e won Nkoranza tachima unu se ade ne bi ho containers no so ho sa Mate brother when make us is in the right direction na me yengwene ne ma bi hu a one here me tie na kasam na bi ni mo ho a ye nyina ye tie sompa bi se aye ne die sei ena wa ha ya to ka ho asam a enye den ena location you be azo bi ye no ha ye nyina ye hu e be tia report no but e bi ho a right now implementation a issue and 70 bi another two dwa no asem ne de ne kwan so an but implementation no ehia bro ni beka say brother e kwan eva so ye be ye no ya ye o ma je tum ne de no an eba ufuma ehia ebi ho udi she no wu a udi she bi wu a enye me ka ntina me ka say on say ebi no wo ho a ebi say ayiye eye traditional nti eno no ewa ha ya no obi ye ya obi hu ni ade ha so enye eye no nko a pese eye ne de niema ne ye kan ni nyina na ye correct so what concern be as a sect kodumre 90.7 FM ye omo ye no ka say tachima kra say omo ye ye one tachima de Tuesday nko tachima ye eno kra wo ya wo ye bon san na wo because ye no doson even with that cry na hono ye every me ba de bakwa say every day bi obi ye no te twa nye ne sa month ending no any dey be akose so within the first week of the last week of the month no sa week no no and obi a betumi I think first week or last week obi a ba be bi as obi Tuesday dey no waye weekends dey no waye in say wa cry na wo ba unim say wo ba ye no ba ye ni nyina once wo wie ya na wo ko unlike how have you Tuesday, Wednesday, Thursday, no be say no na ka me pa. Enti no the regulation. So my year through. Yes, the regulation no enye na one Saturday and Sunday. Enti se sect bi e bi akuo bi e wo Sompa consensus. The answer we try come na now the consensus na go they will know what to do. But no. But any many be your consensus bi mu. Oh, there be me say I committee agel to me no. Any problem say standing committee say na me ka sentina me ka say implementation ni bi wo ha we ya ke so mu nyi obi a fi say on say evan say bia SDA for Friday o mo ho me da na sha Friday say what ya say so if they feel say on a Friday they o mu ntumi nya yie no mo twere consensus na the command na no ma say mra de ye she manipa na nan betimi ahwe na say bia say day no ma twa kwa within the same range o mo nya yi so just an example na ntimi say yie no kwa mini how but niam ni bi we nya broader consultation. Because one, so who ye be a free wa, I will say be babesha. So who ye be a free wa, I say be babesha. One, a mabro me involved in these things, you know. The anana can never come and taxes. And fast also like cashew near bobo soon in very good. Because media there be a taxes there say your to me near your agency be toward the any development there forget it because I be a mubiano or maybe a mubiano or major source of income on the idea taxes asa na abanem or munya or mode no enti e ba ko but if you hear broader consultation be say cashew no
cashew no a broader consultation with the implementation no I be effective yene de obi enu beti abuso but the effectiveness and all ya de nenye effective and now okra wabamu like on some ye the air go ade no enu nti no one ye timan mu no ye tia ye okroma enim na de e wo se ye boa nana no na adwuma na omo ye no omutumi ye because ye ne kwan so ano but omo be free outside be ban so regulation because e bi on ma kroma for na na area omo na ntwefoi kroma for na 90.7 FM na natia obeba ha sei emphasize se man fa kwa omo na be church rom because obi oye hoho oba ye de no hu so e be fa enti ye ne yetimu no si yetimi ye na ye ba na ntwe nwa yi no ze na naka last you say meeting ko so but expectation no ye nya no said ye ne ye pe still na ye nya snippets of or how niema ni bi ba ya na or how pa because police na sa be committee no committee na mo check in ntwe no yes won so mo di kan ye meeting foforo enra sa committee ni say o ma san call rounds biem omo koye no sa na consensus ni show say na make a chiro na make implementation ni ehia broader consultation strategic one two who is going to ensure these things three folds means say na your committee baby or more your task force or say na task force ni nya omo mo yemfianfian ha no your task force wo munya pio so a wo de atachi my prince mo pio so asumbo ba ko pe wa yiri nyina beto ani so nya yie bio enti say o kan no so waka niam ne de ni nyina aye kama but was some level of force, some level of law, some level of level-headed committee dedicated and so you know in place. And yes, sir, ya don't yate ya besi ya de but one we are there year channel na ye nyan said ya 21 said task force. To ba task force o many a ding. Oh yeah, ye na the number on manya ve na be na papa say no. O machine be everything will come down because ya can will be at FM na ya po. It is a one year and not a Honda American too. Rather, we need to woo investors, any companies into the town. And was send nanum at the next year step Messer and Nassau year investors and companies because a mabuno so moon need bibia a year near me course were else or moon who be a assemble told ya the list a year we be 7 you a year. Jimmy Samono, Bebrena is likely to follow because on said any BBA. And yes, now, no, be a cash in the year credit in your company with Baha. Feed Ghana program, ye dear Mushim, near to me, near be better engage the people. A Bassana, and more guinea free near maybe up as or the woman as of us, or Manuva na Bibi. Because of a son on the fidelity. Deputy CEO no also need in command also raise concerns about into one there should be a MC Subechiano nti ono so kan adwuma sem yes o say abrofo bi kura ba ha e wo see more investors be company okroma ye ma wo see ye festivals bi wa me pa ka menya ka me suggest na na be yempe developmental festival maybe a 3 days festival ye be consider mabunu no ye be consider one wa bobra okroma near recognize you be consider project target. Said this year your target a person ye a basana a bebo me engage obia because right now could see say Kruno say maybe the minutia pemeba mehuno they need some kind of bibi betia bring them together. Not that one time attitude but as obi any chere baby. I see a team bring them together on one platform. Basa this implementation easy. Because any pan will be the devil will find a work for the person. And now can be far nyame ya adoma I feel bayere umbedi so bayere ne ye be kwen na be kakra yes na omuko hu I trade o ma me this yes I trade in agri business loyalist better for swaja yes na omahu no na adwuma bi no mbe pa ba I was say nananum ye bi agric ai because we are can na mabunu ne affect to na ma na ade na tuadu na nimu ntem za no come ba na hu se mabunu no they are very energetic but monsa na bibia so until we need to get something monsa be toso ye be wu wo ye be they need to be reoriented ade amehu no because they do time weekends now mo ba this year we enche he ya who do shout to say uncle I bibi o pe bibi but I don't know as I bibi oh baby you know chilling here the ade wo baby but chilling without bibia de
adwuma na rezi youth one we one day wo pom do ma ya de be productive one we awunya nti we say obi aye ya nti no said na kan we need a task force our money e dene nanso so mo de sebe o adwene to de omo ye ho nti se bibi ne they approach it, and if persuasion fails the force must be applied. Okay, now okana nanom finally nananom esa nantwisem ne ade no media bia me kasa se wo kuro wo ye nana na wo kuro ma ye mfuo na utumi jama nantwie ukoje sebe nantwie di se iso Jacob and iso more kodu aduane ketekete na me be se o mama ya one unya bibia ma omo wo ba unya educational policy bia unya any employment action bia untake unfa factory bia ma de omo so abro mo ho aye so na wakoje nantwie am ya se omo ne ma now so society omo tesa no omo na come to omo criticize man he no be criticize no asofo o criticize omo osu obe enso wo ko no mo na ye mamofo wo yesa wo ye mamofo na we dia sabi bia anim ye sere wani diem sa wo pesa wo ye ade ne bia ya ye nyina ni se ye wo kwa fa so ye ade pani fo so bia ade ne da no wa amfa nto e be frato wo pesa wo ye bia ye so many strategies must you do na in this place no one kasaba so ye bia sebe nana onsem wo bi ye wo places bia obetimi aya obe ye wo nantwi a onfa ho bia amra mama nkoju obi anantwi na nantwi o de ba ko mienu no na ye dey sebe ensase nyina da wabam nipa nyina da wabam enne Ghana etumpa obetimi tutuntum agusu akoba bi akoprimpuntuo de aba wo ehun no na wo gi nantwi ba ko against your people. What kind of life is this? Who we are no aba achi? We are now boy individual na Ghana de na Ghana ba wona wo send wo kona na so politician bi asemba na waje aginem no yesre na no omomwa nana na de yaka no enkoso entimi nyadwuma na ye adwuma bebu akuro ni nyina na wo idea bi ase obi a idea onfa nkoma nana na yenye because obi a mani kuro tumpon tu ma de kachi aye wa wasema. All right, ye be line na tum ye betimi afa course no kakra 0598994994 nra dwumadi ekoso wo ahemfi na ye di hu komodi a kire mo nti obetimi afre na so aba ba kire wadwen de afa ho no echi no ebia said the medin kan no opotemu baby wo area won bibi koso na yenya emehu ya oboy amane e complain a ebetu na mo de akire na yetimi enim penifo akasa ama yetimi asolve sa problem no ama nti obefre 0598994994 0598994994 ye be line atum. Hello first caller, good morning. Good morning. Many are dini baby afefi. 7 knows. Yo, ofefi. Yo, mighty. Ye na na mo ye ne kama pa. Na Mrs. Embrano. Ah, mo se no, mo se man Nkoranza mai. Mo se man Nkoranza center honko ha. Because mo nyina se na na ma se. Enti ya mo ye ne koma ye nyina eye. Ena ma de sere di etoso mienu na sere na na man hene Nkoranza hemfo no on sere omo na yempa omo chew nipa so ena omo di ensa ati bebere ba omo to no nyina ekọ omo botom enso mi hunu se obi asi nyunso buo mpo e bia mani kuro ensa ati na omo to no omo fa bi mu akuro na omo titibu no na kuro no ntumpon na mrantie ni magu no nso nya adwuma nya na ntwisam no ahemfu ikoji na ntwe ba ko na moa crofoni ma ukoka na no kuroba na asase ton ohini bi wo ha no oton asase bi a 10 acres 50 acres 100 acres osidabi obeton acres 100 acres osidabi obeton ma omunhunu afei say 10 acres impo 5 acres kra momunhunu munya so fitia na watwa asase man force ahemfo ni bi tunton asase bahat eno so okan ho asem 0598994994 0598994994 obefre na wo kire wadwen efa enra dwumadi a ekoso ewo nana mahene ni fie ho ahemfie ho nkomo no bi na yebobo so e de akire mu no. Hello, good morning. Good morning. Morning. Nini ya udini baby afefi. Yo, pacho it you. Ya danana masifa. Ne elia ni padal fatia. Pasu pia ni so. Biko di policy a sifra.
obi nya no hwe fu onya ko pe ya dan party na aduane kwa nipa no ni da na yi ya kana nma ene akoma ye yimra ya kwa ka yi ko twam ayi de ni twam hello good morning ina odi ni baby akofi so ja usu yo mind you ja yo so pedana na masi dania o ma se mra kama ndia mai da bushadi ya tafi ye no amra na de wo yekulu malama oh okay busu ni dia wi ne ye afi ye so a na wo kida no ya mfa agro okay itino ya dana na pa se amasa amra no ay juma e da ma ti ena bisam no dia ande sa grisoa ina ya dia ni na sam ni mo nyamfo ni se ni nyamfo ba mi ansa o ma juma na o na ma na ti ba afi ya na dia na anya akata ya ya na so ni ya da ko ya na dia bona na okay yo yeah that's it. Hello good morning morning me we pa na so Mr. Joanna ni ko ko abona so me pa cho yo yentio Adwuma no kwan ma pa so mo ye NPP bia ma ye da ma sifa na tenye ayi ta sie jinta adadie eni tike boso mani mu anodin was the odi abra na otin na obekwa ni na throughout ye da nanan mate afi so na tisemu ye obi mo ha individual bio o na ntwe be about 100 obo ensio pa ye kwa fuma ye pa ko tebi anu ono dan sukuro na ye kwa ko no boko na ntenu o mu jina mu wa na mu ja o mu na ide ebi eno no so ta antropo no wo pa te na na ni tro moda o mu le ko tna ho 5 years o mu le ko tna ho 5 years we no asame ho te no na o mu ye frigye up no me ka so mu yi up to first war bibia ko ho kama na 2013 years step kwa brigi ya si up to now ye now so na wo bi mu ensiso mu so ma ye tajuma na ere ayi na eno so stress ka na e ba ni na akoba no sa ajima okay ono ne kutemu Adea Akye Abia free Monday to Friday o se sciatica no ebi wo so ana oba no achi stroke diabetes hypertension yare ahoro bebre na omo esa o Nkoranza kai se omo ben ye Children's Park no only Presby Bank no na di animhwe 05403113 Babis educational conference na fede wakoto audition so oba friend panfo na wagi nchiremu aka no 0248876028 and 0553959997 Obo Heba and Medical Research Center so na yedre anope wono so kremu adwumade chencheche ba wakwemu wose akoma ya de utine pawo mojamno so afi unsa yo titi na yo titi unam wase wa brase wodu badwom ti ase da fa ho to fom na nyina nsa wote branka samsra oni nyinam no wose bra na yemwa na afi enyi sa ha no famfiri wa diabetes ne awom nsensem nyina typhoid nyina da ode kwa obehwo Nkoranza adehyeman okọ adwurakwan no so no ho na obehu Dr. Obuo na fe wu ha no nyina da wode akodan no obetimi afran 0249761508 Resenko Ghana Limited Resenko was say ekwiafo adamfo onkofa Nomax Promise and afre glycel aba Nomax no say wado watermelon ebru ana mango na mwa bi ewie bubomu tokura fanubi na fire adwuma na morning nyina bewu Promise no so no manu meduane channel rice ne kuntikete no ubo ase pepepa nyina eboa emanema ekonkan o Nkoranza Krodium ha ukọ tachiman so ho na afi druman kese so ubenya no na wahwehwe sa enrobi na aboa ma kuaye ayekam
yichire Herbal Center ɛyɛ soft mame Esther ɛna akɔfa sa nupa ɛde aba nti ɛyɛ Esmond ko Mr. ne bi na wɔgye waist pains ɛna edi unya menstruation ma no ɛba na akɔ bi si basa sɔre akora no ntimi nsɔre sefres no edi unya obenya yichire ko Mr. ne bi na wono no ma betima tu yade na se ɛde ama yichire Born Herbal Mr. no ɛnso ɛwɔ dwa so ɛno so market stomach o ranesa anase yes o ranesa no nya bia ɛbetima bo pains ahodo bia bia obo ɛhyehyewa ni na no nya bi no no ma ɛbetima tu ase kama pan ɛde ama ɛno achi yichire pan Mr. no so no ɛwɔ dwa so na ɛno so no we no ɛno so body pains ɛnso ɛdi unya ɛno so nya bia ɛbetima tu ase kan ɛde ama and after stroke no so edi unya ni na no unya bia we no body pains no ni na ne yichire pan Mr. no unya bi na wo boy betima tu ase pan ede ama yichire mama mese no so wodwa so typhoid malaria fever ni na no eno so unya bi na wo boy betima tu ase kama pan yichire spiritual cream so wodwa so awale sam na enkoye de ma no da bia na adwena san ni na no unya bi na sa hwe wanima betima do wo kodwa so ne dwa no sika no be wie na akwa bi si basa unya yichire spiritual cream na oto na da sasra ho ani na betima bo ma odwade no akoso no bi e kama oba so mpa ha on sabe ka bi open the door to so breakfast of Mami Esther I was 0246775319 what's each no and so bo dwa so St. Bernard Senior High School to nsafro school yi wo Nkoranza mangwa semester all senior high courses ne nyina ye intimisrawo otamade hostel ban benya babia da intimisrawo aframpanifo na wanwasem bi asi ho first year second year for free admission tifre na so fa ban ko 0240209851 odi for engineering enterprise electrician a oye adwuma na okuta energy commission for a certificate inti se okoye adwuma ma wa ono abetima stamp mu e de ama kama na no achi no o se wabie ba ewo eye busua odisika ba na ewo sika na efie ni nchen wo pe busua kwa agya ono kure ase wagina assembly member ana wagina assembly man na mbeto aba ma no mana ba ya assembly member ewo busua friend 0255 02455 37094 02455 Adum Dundee Natural Herbal Center and opai offer se bla o se opeso boost new system na ni na no benya Adum Dundee Natural Plus ni bi na ono no na bo a ebe bo pa na bi aso etima kama Adum multi natural no so no wonya bi na bo a ebetima aduma bo general pains adro ni na no Dundee Adum Natural Dundee Plus na edesa ni pa we na no abadwa so ope bi ato a se location no techima no obehunu omo kenten yes kenten taxi rank e na be no off Grace Hospital Road no e na obehu omo na wakogi bi na so obona bia eso etima ekma paama o obetima frem pen from wadi ntiremu aka ni nyina na afide so watima kutu na so beton 0241 085731 Rush energy drink so ye energy drink esi ade no ano bia no bia visa ono mo a wahode ne onsam kosoro pa na Rush energy drinking Trillion Industrial Limited for na de aba mountain so ono mo a vitamins ahode ne ewom jense ne nyina benya bi open dudu tuna so akoto ma frempani for 0322190877 Brekum Star Senior High School enso ye school won so a ewo Nkoranza ewo Brekum kroimu na Brekum kro de udru ho na Star Senior High eno anu bia ebo ede kirewo esan se teachers o mo kira de ho abene o mo ye course bi se general arts general science business home econs ene course so aka bebri ewo ho bo mo de afa oba no ko na unim se ye ka schools be 20 Uganda ha o mo bom ho modern a o shemu bi 0243643251 Divine Winners Company and the Vata 05 enupai abadwa so na anopafra for say adusode bia na wadua e wo afom no wonya bi na de guso abetima bo ama fude no akokama say koko enu achi no fruit ahodo pi a wadua no wafom ana say garden mo no wonya bi na de guso abetima so amana so do so ebeba so aba fe enu achi no kuntukete e na age wonfu na fa wonya bi na de space wani na no ebetima tu ase kama pa e de amount channel sesa anso na mo fie say yel prako say yel nwale na ase na ntwe nyina no wonya bi na de guso mo no ma mo no be wa ma mo homa no afefefe o hwe mo a obehu no mo Francis Tewia Agrochemicals e ho no obenya bi ato sanso na Francis Tewia Agrochemicals e waso ano ope bi ato ayere de enso obenya bi wagya se ho no bibia atima kama pa 0243852751 0243852751
oyo bi a watchro wasi awie no so resource ne ba ye no chesa nkoyi ama sesi a onuanom onfa focus kuti fia na wuti ne suoja osunsun ebisa wa ne nyina to atwa Emmanuel Remedial Institute Nkoranza komsandoma se kwa na yebe buawo ama nso atwere na resource na abakama nti abatafo nyina munya homa na momfre 0242 105 151 courses in the bebre general science general art home economics agric visual technical ni nyina yeye ewo aseye ho na one se brabeja tare de di ko fom de di ko aso de di ko yi ene ne ye de tran office ni nyina bi ewo ho mpaboa nso so nkora ne mpanifo de fe ni nyina ho singlet na hwe boxer afei eche opese customize bi so akwa obey kama roundabout no so pay obey MPP office no 0532663264 3A Heba Center and about 3A co capsule no pay edebedwa so no pay was bla waste pens ene di unya ni na no bi betima boa 3A co capsule no hye say yefunya de ewo so awono ma ma yefunyade no ekọ na afeso ebia meka se wo run a ni na no wonoma akire no hwi ni akira ebeba abanate be happen ewo ni paduane mu enti opedudo mato anase opebia to ewo ankrankra ubenya be colleagues anso dani heba ena Mr. Heba pedank heba honmi na no okwa ubenya 3 center for munu pa bia to na oso watim akọ na okosa wo yade opedudo mato afrem panfo na ginchire mu akan na 0246 107 107 St. Mark's Natural Health Clinic nso say yade bia say wani say surface be ma hunsuo wo form o say ni nyina yade nyina fabra fe e ma penfo no wo ba pese ye pregnancy tester ye be ye ama scan hodo nyina so ebi koso ya so fidwada ekosi memeda no pa no nso na chese clinic no bibia adwuma hyase nonum na de bibia kwa ewe ye Desmond Store New Market ho na be hu omo 0592928786 from na so kwajemoa amu great agro so o say ye bono mrane akuafo nti so we kwani na odra nwura no ese o hyase ansa wapraw ayede obeye na no force up shefu lambda na eboa fertilizers no so say ya ammonia urea ni nyina so etime boa wo Nkoranza ha fire service dan kese no omo no die nim hwe o new market wo afei don kwanta o dwumokrum druman kese enso so o room number 32 eye bonte so woni car station die nim hwe Richard Amo 0549 113208 na tabia heba fonso de product bebre na de aba be ma ntimi modwuma de boss an hunum tutu de kosu ato bebe na mesrawo tabia takunu man santumi nka bintentem so nanonom tabia heba capsules no so no ewro hunanu huru mojam yi fimbia frim tabia zeneke heba mixture e boost immune system no yenu ebi wo pharmacy bia na fe over the counters nyina akonso abenya bi ato eba no duduom so pe bi atu abetimi afre no aginchiremu aburumi de so 0243686861 Bojibo Ventures unim so ne so ya sen de biada ama yekofa kwasiti eku eba nti Bojibo Ventures ene wo account wo Fidelity Bank, Eco Bank, Access Bank, Car Bank, FBN Bank ana GT Bank ubetima be yisika ho de bia beto ho wo so a wo pese unya account wo ho no so no bra sanse we baby udi bia to butum asene bi ni na ho enhihye wo ho one NDC office no ye direct opposite e wadwira kwan so dwuma bro san kese no anchen ho a 0248 089463 0248089463 ana obo 0 na obo 5 nko 8 na the 1 etwato na one Bojibo akasa abusanfo aha na ye de ene ade achia bia ye man nkoso esi nyankopon ya mo twena ye wada da foforo e besan ne mo atranse ye dawo asese wajebre na woni yenu ewi enne dwumedi mamemfa enchia kese pa ma sky command mame sister Joyce o nishimu sanso na me mame Majuli enso obreman anope mame man good morning yame aduma ebeshi ochina na ya unity ase sanso na abana jemfu ya soso asida nkomano brother Philip enso so asida ene dia na face systems de enko Facebook ni YouTube nyina meden de Kwame Boateng Adwumawura yame aduma yesan bi hia ochina edo bibiase